sé bochtan gan dat an blian me carnacha agus há se a tachtasteach sa chluhesa agus bhfuil há se a gimar gohúntaach agus go nótála ar fad an chluhe dearnach buirtecha thusan sanna le clia dóhéanna gona shells agus a ríist an ráchluthe a bhí rih sinna cá buirtecha tíhéanna a gona DRL Waves agus ceanna le buirte dónáid a gona Shamrock Rovers a gimar gohúntaach ar fad agus a tachtasteach sa chluhesa agus bhfuil big brú ar Cahar Chorcaí na bádí sin a stocha a chimeadamach tránhóna cuicín scuil stechan sannacha a gona na galí sa chluhe dearnach agus big brúthar inis tránhóna agus bhí me fiochan tíos ar a listed sa le Alexi Strickland agus Kelly Brady, Roisin Malloy agus Mary Gibson a lorg na body big Cosantori Chorcaí faoi bhrú tránhóna agus gan dát chaildir chomá dó an áda gona cuman bohíma chus an sunnam lá clia agus bhí cóscóracha héna gona DRL Waves is a tachtasteach chluhem na chluhe diaag imirthe ag Corcaigh imlíana agus nílachá ceann buirtecha mar sin big brúthar a tránhóna stop a chur le Baile á Luain na chluhe diaag imirthe chomá agus san agus cúcín diaag buirtecha Cericín creachnathe ar scóracha agus ceann na bháin cailtecha mar sin a se a tachtasteach sa chluhe sa ráin an úidir gan dát ach ní mar sé a hen sé sin agus ha míad a fad a fiochantar sport le tamil agus gan dát an an Baile bín se a gcónaí a faide tóra éigen de háilt agus beag Corcaigh tránhóna a fiochan stop a chur le Baile á Luain agus is stocha an chiad chluhe eile brú a chur ar thur sun an bó sin a háilt agus níos Baile á Luain fós a caiintean sa cúpla rud éráf a stígan sunna get captéan ar an gan dát agus bhfuil big chance is get Corcaigh an sáis de mar bark so fiochan tíos ar na hibrecha ní dólam go léon athú dianta ag éon ar na sun díanach an sa agus bhfuil an réiteoir in Luain sin Alan Franklin é siúd chun túsa chuir leis an gluthe san is sin dridim le jo le chute se seachtaí san sa i Corcaigh tránhóna an tránhóna aní as a fad chun cluthe Sacar a bheith gain ní léon gaon éair an sa tránhóna agus be sé aní astas na himróí a bheith gimmart mo san agus cíimiis is go bheith go dos nóig Baile á Luain an gluthe agus a stígal ábíil stígan san well cím hís fúmad sa Mary Gibson í siúd chomach ar taobh na lábh cléan sa agus bhfuil peanan is ige Baile á Luain an líorthósa a chorchan cín tá méid san diantacha agus beag seansaige Corcaigh is líorthósa nach lána brúin san ar Christina Drink chun tusaigh an san do Chorcaigh tránhóna be cúpla dos na líorthóidí sin na bhuachtant agus cúpla well deis Bád a hát más féidir le héna éair agus beag beag sellibhin is sa ag Corcaigh seánna me cartaí a háil an san is féidir é seo an is a chahabhaisteach as Baile á Luain a taxús féin chortad sa brú a chur an is ar líorthóidecha agus sin díireach tosna híos an sa a Corcaigh agus an sellibh Luain is fachtan sa agus na cuairteoirí siar a ráise an san Seán Brennan dianta an as an sanna cé leis chitógus a gfuil an na hóiste ar líorthóid gan dát Baile á Luain í bhíon éon brúartha bhín sé beo ábalta líorthóidsin i chiméad agus trasna ríiste ráise a jo Seán Brennan an sa líorthóid an seach chiméadacha agus bhfuil an council imime amachchan san mí á an san le Mary Gibson agus an láimh chu an Northern san ige Paul Brzanga híos an san Edelíne mar sin sellibh a ríiste Corcaigh sa Cahar Chorcaí i fiochantain féidir le cúpla deis a háiltan sa cúpla scór beidir cúpla bád a háilt más féidir le an éair an déis sin dhéanamh ní bhfuil anna dheachar na bádí a háilt a gcuine Baile á Luain í lech naigín scuilte steachacha im líana go dísa agus an council a ríis fachtaige hena Washington í siúd a gimmart a lár bíl agus a gimmart líorthóid timppla aní asan sa Baile á Luain iad socrthe steach sa chluithe agus ní bhfuil ní lech nach mar háin nómata me agus an sellibhcha is a gimmart aní as ar fad Corcaigh titim siar inis an éad cosanta sin cín sibhan san an rálín an san Cahar san éad cosanta hir an sanna agus cúigur fácha stígal ár bílecha líorthóid fósta an sanna Baile á Luain ach dianta go maithan sanna stop a chur leis líorthóid san agus Amy McCarthy híos fúmad sa bhs go Tráchtaireacht dianta go maithan sanna an sí sin a stopach beag líorthóid a ríiste Seán Brennan an sa í fiochan chun cín gan dát an líorthóid a chuiristeach dín bert chun tusaige an lechain séir chu fad Strickland stígan san is féidir hé sin seansa chruthú machchas éanrad an sa agus bhfuil bhí mí ábaint le san le Gibson a bhí anna bát san a ríist bhí mí ábaint leis líorthóid san nach seansaige Corcaigh inis líorthóid a chur chun cín cím Christina Drink fácathe chun cín an sanna be se a lorg an féidir lorg éigen a chur sús go hin sa Peter kick sé a háilt nó cúna a háilt agus ru éigen a chruthú machchas san agus bhfuil gan léon strain an éair Natalie McNally líorthóid san chur a trastan sanna tu go siad chun cín a ríist inis an sa Baile á Luain a jo an clíháin atá líorthóid a dul chun tusaigh inis chuig déirigan Mar lína háil ní dúirt fecin éair an san seansaige Corcaigh ru éigen a chruthúnis an sa an féidir le Christina é sin a háilt ní féidir an rás buirte ige líorthóid mar sin a ríist Baile á Luain háil san Kelly Brennan a gimmart hálan san ar taobhile an barcad sa beag seansaige
Council a Chorcaí a reach Neil Moran a bugger Huntussing and Lirho Kurstachan Joe Strickland and Sunaka Dentigamahaket Brennan and Council Chorcaí how Ross and Isha Buntlish Lear Hotsa Kira McNamara captain and so Chahar Corcaigh Dentigamahaket and Council a Hur a Machanson and Bruce and Lidu PCBog a Shella Fost and Saga Bala Alloin a Fellow Degen the Yen of Initiate Sa Shin Easy Groves the Yen of Gamar Degen the Crohu and Son Ach na Costantori here in Sunagobru Cruig Chahar Corcaigh Ach Fos Shella Bala Alloin instead of Bruchum Keen Nation so Besha the Sula stoch a couple of ball called Lewis of Clehessa, Agus Deireadh a Chorlesh, so the Tachshis and so will round and Uder gone out and Clehessa walked and Tasha the Gimmer go Huntach, Agus go no thought or Fadam Liana, Nilan stop an Echerlo, the Cookie and Diagdus Nicolahi Butcha, a Cogadisa, Kerrikin Krechna Airco score. Agus Cachaine sa Sraith a fiechan timppel on Federle Ain, Erden stop a Chorlo, Agus ha Shella Fósacha, Council Christachal Baile and Sonach, Diantigama Agus na Costantori, stop a Chorle Shin, Agus Asha the Tráchtaireacht reached and saw Corcaigh, Diantigama here and Son, and they ended Costanta higher and Son a cup, ha Shauna McCarthy, Hollandson Choma, Gobru on the Chrois, Tavlet, Kieran McNamara, Agus Heidi Mac and Choma. Agus reached, we should finish in the Soul. Council of Chorcaí Cahar Chorcaí in Ishn Federal Leg in the end of it so Agus well kicks here and Kiad Count Tron Hona Neil Faxki to Shees and Searson Sogam and listen to Noti as well Neil Henry Screech Shees Fómhar and nach more quick nomati Chathair Suchla Sagus Ganelier Hod Facht against the body or Fall Agus well Shall you fearing to Machanson the Urraithe Neil Moran Brewer Urraithe Gadisa Cahar Chorcaí in Togan piece of Dugden Tass agus Stochas and Brew Machazelier Hod on Federal Leg in the Nisha Chrohu and so I should the Bugachon Keen, I can lear hod Crisach Maula Dulchon Keen a Koch, Diantigamahaca, and Hot Christina Trish, and the Asian of Initiate saw Federal. We're taking the Hot Tamaha saw Christina Dianavanagama, and saw in lear Hotch in the Hot Glanton son again. While all the wind bout of on Ellen and the Costantori at the end of Gama, and Cave O'Hagan Roshin, I can say, Buttonson or reached again lear hod, or Tavel and Hortonson. Ach, well, we shall Gamahanson again, Cahar Corcaigh, he chance, the Stocha Lachianson son again, Christina, when. Costastocha a Harringer Lear Hodson ach well Chailchin Desh ach well took a Kionella ach Nis Fair and Isha Cahar Chorcaigh Shin Tosna His Chleh so Cugnomati nach more Catanish and so again Agus well Taller Tavel and Borkinson Shauna McCarthy St. Edith Costington Sonigus Keem so Finnerty Heason saw again Corcaigh Chomatron Hon over the Shachtiager a Ram shoot Council Chorcaigh in Ishin Sogs Brewer and the Costantori a Shinachlana Hasha Fachtan Ishige Strickland and saw being she shot on the Hein Sheriff near Henchi Chronkeen agus well the Costantori a Titi Shear the Chahar Corcaigh reached the Corcaigh sauce the Lesson 2 Suchlehe saw he len chance scale to Fósacha Council Chorcaigh agus reached and Leanish in the Gobru on the Chroig and Son the Bala Luain Kelly Brennan here and Son at the end of Gahunta Charfadi shoot the Gimmer Towel and Son Mar cool taka Erigli Han Diantigamahaca stop a Chorlesh Lear Hods and Agus Tugan Desha reached the Corcaigh Stocha Bruchon Keen because the Chaston saw when Lina Costin to Shin Edela Lina and so the Shasavan Sun Gafolin was trusting right of the Nation Federal Corcaigh scoring and the Halt and saw so the Fiachant Con Chance a Chorstacher and Mordor Shigenson Maria Matthews Shigenson Pala all the way nach Nilen chance ke in Lear Hod Halt Gadisach big Deshanisha on Gikamachsha Kaylee Shine den Gamahanson stop a Chorlesh Lear Hods and say a Chor Harrishan in the Derrick is a talk a topic and son again Maria Shiksahul Pala all the way Lorogan Federal Degen the Crohun saw I should have the Dwachis Davlin and saw on Park if you can go home to her father saw Credunt does the Gahena Gobber Hees and saw a Gorkigas and Council if you can Danny Yasinish and Federal Degen the Halt to Mach saw Kelly Brady and Council Kurstach Joel Lord Boyle and son ach the Antigama guess and Guston Tory Heidi Mackin agus Kira McNamara vi should not be Berticus and not Cartigan on Cartinson stop a Chorlesh Lear Hodson ach she facht reached the Ganesha Gibson at Sogus at 400 Federal Lewis a Chorstach and Saucelier Hod agus reached I think Clean and Maloney be Gobru Croig and Son Shilton or Hutch and the Hotter Nash Cora Trust and Son again Natalie McNally the Antigamahake agus in Ishin Federal Lear Hod Egg and the Chorstach and Joe Brady and saw Laska more greed than Lear Hod and saw Agus and Bodor go Coom Pordach and Shigan Shin Una File Neil Levain Brew and Echer Lesh and Nearachts and the Stolum Sgur Shield Shield Bader Kelly Brady a Hot Lesh Lear Hod and a Hanumurka Colour Shinake Picking here Countella Nice Fair and Nishike Council Chorcaigh Diantagamahanson again Cahar Chorcaigh McNally and Ish if you can Lear Hod agus well in Kinnicarty and son and Council Choramach Mar V Dine Cherubint Leshin agus a big chance in Ishige Zofinnerteen Council a Chorcaigh you go reach your Focka here and son a reach to get Corcaigh Tronhona Selina Cosanta ha here and son a cut sure a fight at in him Joe Devon and song Dine Cherubint Leshin in your Shin Mahasha the Tacht and Ishka Trauma and Ishin saw Hannah Washington Council Chorcaigh when Federal Una Foil Lear Hotcha Hot and Mates and Diantake
agus ha mé géisteach hísan san leis nach banna stíochta de Chorcaí hísan san se sásta go leis a túsach le sa rís ceanile caiilte lár bílan sanna agus is í Groves dianta go maithe cinir hóte na chahabh timppel a sí gimmarte sigan san ibre de rámace a chi gimmar timppel an hortan sa da Baile Luain be sí dul a tíd lá a hort agus be sí dul chun tusaí chomá nar a hagan an deis agus in isis a rís hísan san líne big zo finnerty a fada an council a Chorcaigh stig Laura Horton son Keem gohfuil Christina Drinkchase tachon Keen and sa chun beidir le hóda halt and sa hí le Davelín and son clean Malone and council Chorcaigh or Glanton son a ríiste Baile Luain ha brewer Costantori car Chorcaí and son the Deireadh go attorney Deireadh Chef Strickland Trasna on Hort the Reishi Leisha Leor Hodson the Antigamake Roisin Malai a Fiuka Mach agus inis ha Brennan a Dulchan Keen sos fen Glihan at sa agus cada hitting a Machan sa ha dain share buint le Shahanish as the Tachtanishan sa chun bada halt and council Corcaigh agus Glanta Machanson go hunta her father get Ciara McNamara agus big chancenis and sa on gune a fachta ige Baile Luain agus Keem ag Dulchan Keen and son well sne im road dain share Natalie McNally and Federal Hishin bada halt and sa on gune agus well na Costantori Titi Hishir and son Congracht an Muscan son agus a fide and sa nish spás son ní se a pluxos enim road a se a fide an duki lir hóda stacha lár bíl agus well dinne bháin fáca chun tusig in sísan sa fum sa bus go Tráchtaireacht sin clíana Malone agus well an féidir le Baile Luain báda hát an sa an council crochta stacha do lár bílach dianta go maithagus na Costantori big deisian is íireacht an sa an council Corcaigh an son ag hana ó as sigad son a chasábháilta go hunta chu fáda get úna fáil agus cíimiid Chathair an urraithe an sa an lir hótsan bog nuair a dagant níl a se sásta go máile sin agus an urraithe sásta le sin bhí brú éigen an urraithe bhíoch an deir Leor Hód an sanach well ha seansan is ige úna fáil é se chlána méid san dianta Harrison le líne sos fen hort a raigil Leor Hód san nach Glanta ríist an san ige is í Groves í gimmert an san lár bíl go dísa sa chléthe sa ag tuairt costant an san den líne costanta hir an san ige Baile Luain so an chumpór de chuir Leor Hód ha se sin le fiscint sa fiochan síos ar a glog dénomatí Chathair agus an chumpórdach nar a haintsead selleh so fen hort a reiche the ríist an sa Glanta sigan san ige car Chorcaí agus an éad costanta hir an san McNamara captain an éirn i déanamh go má a chu fachtan isige Roisin Malai Cadíannig Roisin ach dianta go maithe san stop a chuir leis Leor Hód topic san agus Baile Luain a tíaltan na clíhánaí gimmart go dísa sa chléthe sa ach well Corcaigh go dá lá leis í fachta go Malai a ríist Malai council Chorcaigh ach well droíireacht agus well Corcaigh ganis socrú síos agus paiste éigen a chahabh Leor Hód sa agus is stocha an tanas agus an tasa hog de machas a gluthe sa mar ha Baile Luain a go chéine is súil go meis dábal a cúpla báda halt an sa trán hóna ach well an éireann Baile i déanamh anna bha go dísa déanamh ómatí caite hísan sa hagan é Corcaigh agus seansaige Costantori Chorcaí Leor Hód sa ríiste chlána a cabhar a tachtó Christine huasan son a sí gimmar chun tusig a sí huasan son ina éanaar agus é sin dacuid gan dat Meas na Costantori den gaidána a hir an sanna ge Baile Luain be se anna jacadir ar dagin a chrothú trán hóna ach ga sí obrú anna chroig chun stop a chur leo trán hóna a ríist cumpór a chuir Leor Hód an sa Leor Hód fanachtar ísel ar a dalamh trasna ráis a stachel lár bíl McNally is a spásan is ige McNally an council crochta Jo an clíháin an sa anna jas ar fad agus dianta go maithe san a ríist ige na Costantori ha mar faidir urraithe an san agus well bhí sí asáiltad san an lína cosanta déanamh go maithe san agus os fómad sa bus go Tráchtaireacht a zóí finirtí an déanamh go maithe sa ag tús an gluthe sa ag sí fiochan chun cíine inis an féidir le Leor Hód éigen de chrocha an sa i Jo Christina Dringa ha gimmar chun tusig ina éonar déanta anna jas ar fada ce ceann anna bheith chur chun cín na Costantori dul an áda caiigh Corcaigh is stocha seans éigent a thógant chun dul chun cín Glanta agus na Costantori a ríist hir an san a Kelly Brennan agus well Céilí Shine i déanamh anna bheith hir an san go dísa council chur chun cín Tá se chance aige Corcaigh go ríist an council a chlána agus clíine hís an son agus zó finirtí déanamh go maith an council na chlána sin Seán Brennan ha hís fúmad sa idir de ceadá chahabh agus Glanta mach a ríist an son aige hís an fiochantar hís ar lisan san Cincíra Driscoll ha gimmar tíar an son idir de fithe hocht ar a chrám siúd ach an council well Chathair go urraithe agus well Leor Hód a chahar Chorcaí a big ann a sé a socrú isteach sa chléthe sa caithfar an creidún tú thuirtóibh fiochan síos an son well so finirtí inis chun an cahabh isteach sa thógant
Well, ending it a bug on the Learhots and Ishahot count, Garrett Bader, new count, a Horcon Tussig, then mates and Dienta. She's fan lean at so, when Federle Christina, Learhot agent, a Hortonson. Augustin Counson Kuramach and Sunakach, but Deshelika, so fan lean a Raishad. It's Cohen or Goden Shemach, I the Dulchan Keen. It's Corcaigh in Ishafade. Shansagan to Nishan Salt, Fiachan Cheeser a glug, nach Martino, with the Catagan, gun, and 10 year of the bone, Kurastach, a Jonah Majori, Tron Honagus and Mates and Dienta and Saga Baile all the winner, Sabot, Mahaget, Una file, so Stachalar Baile and Ishte, Cara Chorcaí, so the children of Lear Hod, a Himad, or Legan of Crohu, Moss Faderlo, even Mangan, Dienta, the Gadas and Sunnakill, your Hutchin, a Hortrasna, will a Roshin, Butchin, a get, a Cahar Dirkshin, Roshin Malay, Dienta Gamahakil, Roshin of Wacht, and Council Kurashach's Spas, a Nummerka Ershin and Son, I guess near a Chance and Son, a Brady Ler Hutch in the hall, took Kieran McNamara, then Van of Harfad, and counts in the Hlana. Ach, big Deshelle Holland, son of Dave Lina, get Kelly Brennan, and your Hutch in the Nisha Havastach, as well, basic kind to me all our Limeshire and Sonny Lane, Puggy, Heaston Sutron Hona, Hasha, Anias, and Sacar, Yimmer Tron Hona, as Habosh, the Tach the Moda, Shasha, be the Rasul, Nach Marshall, and Tron Hona, Neil Chetaka Higafol, Tron Hona, Anias, or Father Nishan Sagan, Sacar, Yimmer, took us in the world, Stachalar, Beochraoladh, Raishad. Couple of Hod Fachtige McNally Gadisa, she chipped Peter Hod Chorcaigh, nach Trasna, Joe and Dave Lina reached a Raishad Neil Moran Spasa, is Stigalar Baile, or Corcaigh again of a job, and Spash in a Hoon the Suas. I should have reached and saw, I should have Stigalar Baile, mates and Deireadh to come as well, classy after Shul, and Nishan Sacar, on Federlo, Shansagan the Hod and saw, ach well, Corcaigh again of Gama, and Rev. Kicks here and Son Deireadh Raitor agus well Chiapas Hennig or Bader Gareb she a dol and Devil a douche a chance of force and issue Baile all the winner they get initial Chrois and so agus well if the Shea Hees and Son Hannah Wash Hees and Son if I have Elidir Hot and his Dienta Gamaka and count in the Hod agus Keem Maddie Gibson and Ish a Fiachan and Federle who are they get a Chrois and Ish and Son agus and counts and talk a good hopping and Son agus well be there in the Gullah here and Son and Eirach the Nish Kurastach John Buska and very good turn Eirach to show the hand and saw will go under Shinnik agus and counts on him Harris and Son be Desh and Son they get Hannah Wash the ball all Luain Coel be block all the end and Son I guess in the Costantori agus be Coon and Ishika and Federle ball all Luain or they get the halt on saw on Guna ach Lachans and Son on turn Eirach and Son Hogador and kicks there on a happier fad being Bertican or Lehan nach Kiana Hees and Son, agus well be Deshgus na Costantori stop a Horlesh, mates and Dienta, ach Fos, a chance Fos on Goonish and so, yeah, the fad Baile has taken some Congroch the Una Foil, a Shix of Order, well, Caiglir Hod initial dollar Stachuha, agus Caig na Costantori stop a Horlesh, and the count Kurastach John Buskinson, and Federlo the Negan to count the Horlesh, big Ross initial so, it on Roy Major, Butchinson again, Hannah Wash, and Lear Hudson a reach block out, the Costantori, then I'll go out here and Son, the Chorcaigh Gadisa. Agus Baile all the way in initial Stachajo. Easy Groves and Son. Then to come out easy Lear Hutch and a Hurrash and Federlo count the Hurrastach, a reach the Costantori, well drew log Eirach and Son, big and Tarna Shansike, and counts in Harish and Dave Lina will, Hashe, Harish and Lean and Ish Neil go fall, and right table and right horse sauce to Gamala Shin. Dulchan Keen and Son be the she assault and Son like Shauna McCarthy and Ish, the Chilton Council of Lana, Dienta Lesha get Ogi Kegas, Peace Ella Curralishin, ach well, be Bala all in Ish, Cur, the Stochut, Tusen Saleshin Brew, Heason Tron Hona, agus be Deshelad Son the cut, and then turn the Eirach, Kurastach John Vod, agus be on the Eirach, Kurastach Joe on the foil Gadisa, Savat, to Gamahan Sonake, ach big Shansella and Nish and Sahake. As well, ni Rohas the Hashid Heason Sinner, Dave Lina, the Cahar Chorcaigh, is better Reverend Cartiga. Ach Fos and Kinnadiant again, Ray Toad Nish and Sushin, Alan Franklin Tron Hona, Agus Han Shelvin Ishige, Maddie Gibson and Saw, Leshikito, Dine Cherochin, Hashichan and Council Nisha Havastach, as Kuiger, Kurastachanson, Ege, Bala Aldo and Han Council Dine Cheroch, Dolastach, Agus Congroch, Don Bola, oh, be Lachjansen Son, be Lachjansen Son, Shachajo, Easy Groves and Son as well. I'm actually able to read the Horlesh Lear Hodson, Bachshin in his shafts of order, Annie Eirach, Lear Hodson, and Horlestachan Son. Again, Maddie Gibson, Annie Count, Horlestachan, Dine Cherach, a cup. Real condition Kite to go forward. Hasha the Tosnu and Ishikrohu and Sa, there's Kai Kahar Corcaigh, a vet, a stopper, Douche to Henish, a Safara, and Lear Hodishin.
It's Kelly Brennan denta go an chasan son again Hannah Wash she go Laura Hurta Hashi count on the Asanish is Nisha the Gimmer to Sa Pala Alwyn at Macha John Davlina Hasha Factanish again Mary Gibson and Sa Hashi shot on the Hein Sherach and Kitog Dine Sherachshin Beg Deshika Baited or taking a halt and Sa we lack Hansen son stock against the Coston stop her leg against the Antigamaka the Urchin of Lana Reach Han Bruinish attacked all Bala Alwyn and Savi so Fiachan she's a glog so far Ken or Goduksha because now Hashin a Judimajo Stocha Hocht Nomati Diag nach more Category Han Bruinish attacked and Kuna Ella Letom Janisha Bala Alwyn and Sa Hasha Cheekin Fact and Ishika Godisa and so the Fad Bala Reach Shik Sacar Biogan Sa Bert Falka Hilas Mahaka Besha the Soul and Lear Hotsa and Isha Havastach Joe on the file her she get her Linux ni fair on the bocht a Yishkin to Shiget son or Hagahan Eladina Bala Hestacher Linica Lear Hot like Havastach Nation Sa Congress the Mod and Council Order a Joe and Bullet a dedicated son Agus Delta Gamaga on the file stop her Lesh Lear Hotson Agus Shanson son again Alexi Strickland in Bodishin a Haim Shield the Bala Alwyn Hasha the Nisha Fada in Bodisha Halt Heason son a reach Hasha the Balu Lekele a Shik Sacar go will however they Chorcaigh and Jella Nisha a her earlier Hotsa in Jordi Chorcaí Baile Stigan son Denur here in Seneca a Cossent the Nivine Foka Hunkinica and better Federlo on Frehu and see a halt and Council English Crachtaireacht son Besha shot down Sherach count on a Sherach Hasha Congress and Lina and Federlo Isha Hagana Brennan and Shansiga Brennan Visha tapped and Kelly Shine on board Aisha and son again Kelly Shine and son the Bala Alwyn on Meshesh Kenunach Tráchtaireacht and Council Crachtaireacht reached the tacht on Gune well he struck door Ella Cura and Gunish in a cup because I ended up a Hestacher Lina then he had Cooper count her their Trotter Fueler Shin Agus well being the Cossentory when you're in Deshika Shin of Lana Agus bought the fact to get Kelly Shine the Bala Alwyn and saw she legitimate John Nachmore nay no Matidia Captain Sahagan Agus and here bought the Aimshin son again then it is the Cossentory Shin Kelly Shine the tacht on Gune we see some odd character because in Chianaba Kosh came Shin a Hogan Agus in Lear Hots in the Prep New Shachs about it Agus Hasha the Tachtanish got trauma and so he glored in the body by Alwyn Agus did it a horse stuff a lesson Schraber Hasha the Fada and the Pointy Hart and season so Tornóra a got her Chorcaí the Pointy a Hintoig the measure the reached Mar Champini the Blian that saw Agus Cahar Chorcaínish and Fiachanton Federlo Tachtamach le Lear Hot reached Níl mór chun cíine cá ní lech Christina drink fáca chun tusaige agus anna jacaige Christina Lear Hot a halt mar chun ile bouta go míte a tachtamach míte a tachta jo lára chuirta sa ach ní léon duine istí go lára chuirta chun an nasc sin a thuirtóibh agus Christina drink chun tusaigh fiachantin féidir le Lear Hot a halt agus Chorcaigh inis a chorra nuair a héinsead chun cín agus a stig a lár bílinn san Easy Groves has she stúra na him Jordi team play has she done a job as she gets son go chéanúir go well Lear Hot tachuí has she cost team play Lear Hot na passing a haim siú ke has chance to get Cahar Chorcaí or degen nisha hot and so on ditig Lear Hot's not cart off has she fact get Christina Nish and Fedel here Irach degen to Hogan that so in Irach and Kite and son agus a glantamach a ríis bouta bháin eile ceanníisiil a muna talún san agus na Cossentory agus a dul suspend hort a ríis te há Bala Luain and so Nish ha brú a tacht ar Chorcaigh get so stop a chur lo has a tacht go láidir in nish san nummer go cur Lear Hot in the will ha Ross nish siúla nish get Mary Gibson and so dient go macha it counts in a Chrochasteach and get ríis Kira here and son Kira McNamara go brú le Kira O'Driscoll here and son chun stop a chur leis Lear Hot nach fós han brú in nish a tacht é fachta get Hannon so Hanna ha gimmer to lára chuirta agus a ríist the mo féin gún it sa há sé an féidir le ceann eile Chrochasteach ach an countin well be cúna eile inisiid sa agus gan dábí cuioineh siar cúpla nómat ó hin tháinig an chiadbád a Tránhóna ó Céilí Shine a bhí stigan san stig agus sig sa bhuscas ná carta an nám cart sí cos céim a bháin chur sí broig leis agus an bád a fachtacha agus baile áluin chun cían sa hen an nád ag gahar Chorcaí agus be cúna eile leis le tachtan sa an citógan úsáidige Mary Gibson ha sí chun an countsa inis a Chrochasteach a ríist agus well seo an crota bhí a cod an gúna dernach bhí cúpla imdór baile hí hall Congracht an spot an son an spotted us na kicite Airtricity son ceann eile le Chrochasteach ce an bádóir a tachtamach a bhfuil ríist Ceann chur leis an gaunsan na Cossentory donna go maith hena wasin is síl rodéigen a hát an réitor bhí sé leas a clíad san na fearbocht ach an ríist
Cahar Chorcaí and Federal Machter of Vihun Scene, is on Limerick Curl or Hots in the Will, or Christina Dringa Dolphin Keen, of the Cossentori here and St. Mead Dolim Gorev, Shashin, Rochlan and St. Corcaigh, Shaper Legan and Isha Chorhu and saw Christina Drink and Council Gorak, Staff and Sonica Visha, Shin Congrove, Dundras Lawn, be Lack Hansen, Son again, Cahar Chorcaí, Big Christina Stock a piece above, Deem Ochenson, Knock Reverend Bodor, Gobruake, Ach well be Lack Hansen, Son as well, how Rawa took an issue and saw the Baile all Luain, or Hen Corcaigh Keen, August Nera Heinchard Spórt. Federal they in the heart to Machas, agus Bada, agus Shansagan to Chrohu, a force Baile all the way to Denham. Yerochtas fair and such on Hona Gadisa, Gibson the Reach, the Denavanava, Lear Hutch in the heart Tornash, agus was fend hort the Reichad, Shahunish, Brendan the Reach, and Council Kurashas the Spórt, the Kit, Ach Glantamach, the Antigamach against the Cossentori, Howlinson Gadisa, Shinzo Finnerty, and Council Glantan Sunake, Jidimit Joe, Genomati, agus Fihid, Kata, Heason Saw. They got her Chorcaí Tron Hona and Immerter Father Stocha, it's Federal Rog Gadisa, I get Baile all the win, Ach Cossentori, Cahar Chorcaí, then Gadisa, stop a Horlow, agus well, Hill Hanson, a chance to finish again. We're digging to reach the heart and Tsáoir and Crocht the Stachenson and Council and Fiach and Lavi, Lach Hansen son, Gappers Henniger of Council is just shoulder Stach the Hoon and Sonake. Dent to go back, Hashi, Lorg Border, Tron Hona Gandal, Kelly Brady, Hashi or Border list of Tron Hona, Couple Canal list of Castaluhe, and Socher and Schrash in the Wacht to Hennig, Agus Rodani Yas Council of Wacht and Unifile and Lish Gikamach, Council talking to Gary the Kit, Agus Katachan. Car Chorcaí can the yen of Tron Hon and Ishlesh Hot, so Sven Lina Reichat, Council Kite Sunny Doctor Raitorian or the Neher, Sun Keen Beochraoladh and Son. I guess Sean McCarthy, well, Shellef and Ishiget, while all the winners saw. You reached, I should hope, whom poured the earlier Hod, because I shall have Fishkin will quick Clahidiak, but Sragadisa, Cogus Nilenka, Kite, Marha, Brew, Fat, and saw this can Council Street to Harris and Davine and Son. Again, Maddie Gibson, well as come a son. She didn't come on there and here she Hun Keen. Next to him, Jody Kaintlin, Kelly Heaston, son, Gent come Hanson again, Gibson, Council of Lana, Dollar Staff, the Traum and son, Chathair Raitorni, Deireadh Fak and Echer, Hasha Fossa, Gibson and so with Spórt, saw Hart and Ishiget, Baile all the way, Redagan the end of it, saw Shaw Strickland, Gentagama, a Reach here and son, again Finnerty, Finnerty, Delegama here and son, Mark Cool Taka, again Cahar Chorcaí, Tron Hona, Ashi Gobru and a Chrois, well, Coonel and Ishatacht and so. Agus há na Cúnaí is an an méad dul suas and sa chiad le chuig neomtí fihid Categoin agus a reach na Cossentori here Favrú here and son I should have had Baile Histigan son Sacar no Beag a reached and so ní léna fada Berks and Shaston son again Baile all the win Sput and Council Crocht the Stacha John Mordor Cadi Hittigamach and so a reach Corcaigh Gedel Gama Hannah Washington so a child or Regan the Hurleshiller Hudson Deireadh a reach to cut Shahun and Ban a foreign mod Tamalin Beag and Shin Cayley Shine agus well Beochraoladh Della or Kuna Elenish and so cut agus Kihimid well Enor Elenish so Buska Tron Hona cut agus Keane Heaston son Tráchtaireacht Fómhar so sin clean Malone has she taxaldi in Devil den hort and so Fichen den Federal has Spórt again the heart agus Corcaigh a hurt Joe Ella nach Fós and Brew attacked Baile all the way agus Cahar and Shaston son Congracht and the Chéile agus hart Natalie McNally ime chun tusigit so the Lorg Border Roisin Malloy and Nakle Choma agus a Fichen den Federal Border Ella Nisha Hart and so Alexi Strickland the Stigel Lord Beil Choma agus Beochraoladh Ella on Goon and Nishan so cut 5 big into Leisure Hudson there on Marlene Hall. Chance to get Baile all the way in Canela, a Chrocha Stachanish, Shachun, Maddie Gibson, Hashi Hall. Tevele den Horton Sagas Kinchibin, Bratastoch, Gabalinson, Nilen, Ray and Echer and Tutron Hona, Marshan Eve again, Brew, Gibson, Ilir Hotza, a Havastach, Leshikito, Dine Cherach, a Hawke, a Unifile, Stigerlina, Special Fighter and Counter, a Hot, Mas Federle and Echer, Besha Congrachti, a Stigetson, Glanta Macharish, Car Chorcaí, Diantagamaka, and Council, will the Session, Bote, Egilir Hot, and Council Crocht Stach, Joe, Unifile, and Council, Immer Harsh and Lina, August Shansanish, Car Chorcaí, Piece of Yogden, Brusha, and Ish, a Laidu, Cuignomati imihe Shanomati is toch a fiachchisa a glug ha Brew Moore a Tráchtaireacht Cossentori and so Cahar Chorcaí hen an Gadisa he's so Cahar Chorcaí ach chance cut a reach from Deireadh Mahanson again Malone clean Malone ach Shellef imihe Stachel Lord Beil agus as a gimmer Mahanish Baile all the win Fachtenson again Malloy Stigel Lord Beil couple Casani Yasaka unspuken Gibson ha she Deireadh couple about the cut ha she takne machi ha so has off inner tea table has ordin so he den Vanava ach well count Iroch Della Kylton son
I get Baile á Luain agus hísan san bhfuil an de gimmart go má in aige chéile hísan san ha pastí má immerthe chur istachan san ige Mary Gibson nach bhfuil table hin san ha so I finirtí I siúdin le bhana an bha cho má stoppa chur lethe here in san an Bertica gimmart an bha agus bhfuil cí goach le gaiad tócann san ige Cahar Chorcaí agus an cansa crochta chun cíine déanta go maithe ige Brennan cos éigean te chur leis ar hótan féidir le Cahar Chorcaí ru éigean de chrothún is sa agus a rís so féin bach go ráise déanta go maithe san ige Amy McCarthy bhil ar hótan na smachtú so de dulchan cín ach beag deis sin is ru éigean de chrothún is sa cím hísan san sin Eva Mengen and féidir Eva ru éigean de dhéanamh sa na cosantóirí dulchan cín Bert Fáca here and is get Cahar Chorcaí na cosantóirí I dulchan cín so the fiechan féidir lo sean éigean de is chrothún sa ní léanaíocht gur isteachjo Maria Matthew sig sa chúl go fáil ach an taíocht san takathe is hísan san ige Christina Drink lechan sa bhí ann chuirsín Council Harris na stocha an Drasnán is tigad san mar sin hénig caiisiad ru éigean de is chrothún sa Saldín Glíán a Ráisiad Mengen a sí congracht an Glíán Bertin is fadidir Stachalár Baile rís with sin cailte rística caiisiad brú éigean níos a ráta agus an leorhód na rád déanta go má agus an Council na chuiristeach sa spás cébú higur rás má an leorhód chun an Council bhachtant agus é chur a Harris an lína Derrick agus ní beag facla déanamh an isige Maria Matthew sig sa chúl ach an Council a chiáil amach agus Corcaigh an stocha siart na deisian sin a chrothúach na cosantóirí an na láidir here in Sunday Baile á Luain hí sa cainte ar láidir ní lech na éháide scuilte stacha go dtí sa Sraith a had cuaig báide gan dal scóráilta cum mar sin a cí míad gohfuil sead an na láidir ar taobh na párce mar sin a cuaig cluthe diaag amachchas na gcín diaag búirtecha sin cúis ní len cluthe go fólín cailte beidir go meach ceann le caiiliún tráthána más féidir le Cahar Chorcaí crotéigean de chur sa ar clár a scór Shachadó Dar Wheeler Reese Brady Costa Diana Yassenson agus a Shachs Spórt is hard line share with Shauna Brennan ach I glanted son déanta go má an son agus Shauna McCarthy hín si go húnta chu fád stoppa chuir leis an iirecht san mar bhí is stop go raibh Shauna Brennan ar fád a beidir seans ar bád a háiltan son ach an leor bach gan isise Council chuir Shachs Spórt a ríist finirtí heálan son a gobrú an a chruig a si gimmart an a bha Council chuir chun cín déanta go húnta chun son agus well iirecht an son a Natalie McNally Council na háte factor ríiste Seachún Strickland de Shachs Spás big chance is go ceann na háte sa congracht an bolla ach an Council chur ar báílan son well Kelly Brady Crahún na fáid na chun tusigad son éad sin a chun cín tráthána ige Baile á Luain a Kelly Brady a gobrú an a bhachar ístan son le Maddie Gibson agus Alexis Strickland an teorcha son a gobrú an na cruig le na chéile agus a Crahún na fáid na cosantóirí Cahar Chorcaí agus seans eile chur isteach a John Báden son nach mar is tócha le thórach le cartad sagin suchiad le beag Baile á Luain an a hástile sin cluthe go dísa Dave Lean a ríist san agus cúpla ar hód chur a Harris an Dave Lean ag Cahar Chorcaí ach beag seans gur beidir an Council a chur chun cín a ríist sa a Christina Drink chun tusaigh agus bhfuil job an na chruigeice a bheith gimmar tú an son ina éanaar agus tá cáir an isise tacht ó melón an féidir le siúdú éigean de háid tá sí gimmar cumá congrachtún sa bhs go Tráchtaireacht tráthána mé leor hód a tachuí a sí déanamh éigean leis mar sin hénig caiig Cahar Chorcaí cúpla passa chur le na chéile agus ríú te caiitecha déanta go maithe Christina an Council a chur chun cín caiisiad sean éigean de isise churthúin sa bheith fácíineh agus an spás sin plúcht a go maithe ar an son ige Natalie McNally is a gobrú an na chruig ar an son Tá McNally an the láidir here an son Tá Baile á Luain a Shachs Spás a regular hód a ríist a Shach Joe Brady déanta go maithe clasíocht a thuspáint an son an féidir le héile hód a chur trasnan bhuscad sa agus déanta go maithe stoppa chur le sin Nar a céhí here an son do Cahar Chorcaí be Ciaran McNamara agus Heidi Mackin a gobrú chun stoppa chur leis an iirecht san a tháinig trasnan bhusca bhí cún tuairta baint le sin mar bhí ar fáide an tarna bád a háilta sa Baile á Luain sé fachtain isige Easy Groves an sa congracht an Glíán agus ríist na passanna a dul trasna an chorta sa ag Baile á Luain has cúmpórdach nar a haintse sellef agus crecht nóir sé sin istí go háláh an sa le ún na fáil agus beag seansacha Cahar Chorcaí a chur chun cín Sa hin rudí a caiinte na chéile agus a rá tal dul isteach le na chéile a se seasta ina éonar a stochas go chéan uair go ditinar leorthód bíon seansaige Cahar Chorcaí is stocha agus Baile á Luain dul i John leorthód sanach Baile á Luain go dtí sa a buachtant a chéan tríd a ann das na leorthódaí Shauna McCarthy déanamh go maithe an son de Chorcaigh tráthána na cúil tacha déanamh go maithe Chorcaigh caithfar méid san a rá Shauna McCarthy agus well so finirtí an Bertica san ar na Glíán a sé go brú an a bheit ar fad do Chorcaigh tráthána an brúar fad a tachta Joe Lár Whelan is sa Hacia Brady a dul chun seansa hógant hí passan san
do Roisin Malaiach. Kelly Brady is stocha fire a couple of ball in sa Tránóra. She ra cheshin cluh Deireadh go she sul couple can the hot Tránóra. Agus creachtnú ar bar an listach cíhimí go fáil ní leon ceann feachtacha an barda sin a tacht ó céalaí sein teis né nómatí díag hísan sa ag gahar Chorcaí agus sin na fiochantanis stoppa chuir leis a gluthe sa. Cansan chuiristeach a John Busker ríist agus leithchean eile an son. Well, bhí Wheeler in it son an Dave Lean leis ar Hodson agus well creachna sé stíige Joe Brady a ríist agus siad síaltaí ar Hodson a gáil. Mid na seansan a dolasteach a bhaile á Luain Tránóra. Ach car Chorcaí da bheith seasta hísan san ar a Dave Lean fiochan síos ar an de list na scórnas na cluhí Deireadh hí cúig bhád is scríte stachacha a gúnin na galí mar sin hénig ní lech ceanna bháin go dtí sa chluithe sa a gimar go má an na seansan a bhfuil málas stocha a tacht a chuis a trítar dagan de chrothú agus mí ábaint le me cartíín san tarlínse sin de go chéine. Agus baile á Luain in is a fiochan de ríis dulchan cín na hiíochtaí na tachtasteach an sa an chudas na cúpla cúna feachtacha agus bhfuil crup de fúil tachtar go chéin cúna hísan san se go brú cruúig an dáta dréáil se hon leor hóda da stímbatha Dhéanta go maithe finirtí ríist op chuir leis Hodson í gróbh dolasteach go láidir an san a chu fachta ríiste ige Seán Brennan a dulchan cín agus céá hísan san a ríist áta spántas ba a thuirrtaige an meóg hí an san do Chorcaí Tránóra agus sus ben gortain is a spás eigent fachta ge Lauren Homan seach sa spás ach well Christina Drink John Lear Hodson agus Maria Matthews sig sa chúil Tránóra ní le brú an éair leis sin count san na chahab amach. Bí leithchean san sunige Corcaigh gur daigean de chrothú Lauren Homan a chief gur daigean de chrothú dóibh a siad a denmh na cíní cart. As ríist hí san sofúm sa bhosca Tráchtaireacht ha Maddie Gibson seasta a ríist seach sa spás a ráisiad agus an citóg dain séireach a sé teachtain is a seachad ábíil déanta go má hí san Holland san aige fáile ha sig sa bhád a Tránóra ha sean aige be me lai ha hí san san congracht an lína délig agus déanta go má ríist hí san san aige úna fáil stoppa chuir leis Lear Hodson an Lear Hodson is smachtú mar bhí cum dain séireacht ar sin a ríist go chéan báta go déansead chun cín Roisin Malai hí san san leis an íireacht san ach déanta go má aige úna fáil stoppa chuir leis agus sinna fiochan síos ar a glog sinna dúta me Joe Nachmór céidir nómatí is tucha caite sahagan agus bhfuil Christina Dringan is ar Lear Hodson sa chun pórdach nar a hain sí sellh an cansan crochta chun cín a ggé cahar Chorcaí an féidir le an tarna íireacht nó an tarna Lear Hodson bhuachtain sa thar sin líne ar teile an horta sa Tránóra agus Seán McCarthy is socarta ar Lear Hodson hí san san agus roiis sí stachal ar bíl fachtain san aige Lauren Homan brú á chur ar Lauren inis Lear Hodson le chlána agus níos há paiste an sa choráil le chéile a cahar Chorcaí cansan i bhirthe ríistal chun cín an sa agus a bhí hísan san a Laura Gurdaigan hísan san ar a Dave Lean ach ní dólam gur bh mórrán an san agus fós ag leanúnt na himrathe Seán Brennan ag dulchan cín Seán agus beag íireachtain is é sin nach lána agus déanta go húnta chu fad agus ó í finirtí é sin i dhéanamh sa dulchan cín McNamara a chur an glúin leis Lear Hodson stachal ar bíl ha seansan isige cahar Chorcaí ar daigean de chrothú an sa sa dulchan cín ach déanta go maithe ríist póiste cún pórdach agus go chéan ile rud eile hir an sanna háisiad na cosantóirí Kelly Brennan Céalaí Shine gan dátan Banafór an mád Seán Brennan agus Natalie McNally mar éad cosanta a siad an láidir ar fad agus iad anna chún pórdach nuair a dagan na Lear Hodson chuha agus Kelly Brennan Howler a Dave eile neist an horta stachal ar bíl a ráisi leis Lear Hodson agus a ríis casa eile déantain sanna cúpla casa teantaí asan san aige Brennan a ríis a seach sa spás ní chuig an brat suas an éachar an brat fantasí san isbeag seansa aige Brady scór a háilta sa a sí síos garastachar i gitóid déanta go úntach an san aige úna fáil well bhí cúpla gara anna ascóir le chéalann san aige Kelly Brady nach céhí ann nach úna fáil chun stoppa chuir lethe leis Lear Hodson agus an cansan tócha go skipí go tapig an sanna ce ach i methe thar sin lín an san bhí mí ábaint le sin agus ní cadéir go réiteir ní teró hásta leis an gine sin Count na hócan go tapig ach bhfuil creúnt si go san úna fáil a sí denna go húntacha si sa chúil Tránóra do cahar Chorcaí sin tíú cean an iscúil tí sé stoppa chuir le an sosa chéad le sa seach spás a ráise a ríisteach bhfuil na mar go chuir Lear Hodson agus beag seansan is an nála haringtid sa de cosantóirí cahar Chorcaí iad faoi bhrú an san is stocha fi an tíad a glog is stocha go dosnig an bhrú sin timppel hocht nematí diagar a glog agin agus is a fósa tachtan sa os na himreoí ach creúntan san de úna fáil stoppa chuir leis Lear Hodson bhí seanses bhí go chéine stocha i fiochanú mechan líontána boga is tígad san ó íireacht Kelly Brady ach déanta go maithacha Countan ach lan amach McNamara a ríist
Chilton lína cosanta sin a chur sus féin ghortatá Hóman a dul stacha Joel ar hód ní dúirt a réiteóir inúir den léchar íirecht trám láidir in líor hóid sin a háiltar náiseach ní dúirt trefaic Mary Gibson inis a gar stachantá cadíana sí leis a dasó go bouta san cetóga bhíon an úsáide an chuid is móda ná Macha Jo Sean Brennan and Sean Brennan a children ding the Yenavach Mia Dakar is Doha Count in the Wachten Teason Son her Finnerty she Dakar is Doha Dal Harashi she gets on she didn't tell about her fat Shin Natalie McNally and Counts in Curra Trasna on Horton Son Kit so the Gimmer team and Sug and Evru and Echer Corcaigh is Doha Mehistachan is Sachrot Cosanta that's what they're on Federle the Federle thing in the end Easy Groves the Lurg Niller Hoda Sean Brennan Heastonson agus Natalie McNally Trasna an Hort the Reich the Chiel Croteg and Nisha Horror Nearacht and Nisha Foka Ishik Spas Shaw Lir Hod a Vienna Tastal with her Stachs Spas Heastonson agus Mary Gibson Leshi Hitoig and Counter Currastachalo or Baile agus Easy Groves the Tachtastach on the lodge of the sun ach chance Nisha get Christina drink it so Rodeng the Crohuinish Kashi then it doesn't Kolaka her halt of Neely Mates and Dientake agus Sospen Hort the Reich the recent Sug Gibson Stachs Spas the Reach the Costantorianish struck a piece of Biogat so they get Baile all the win and Constant Corrajo and Posta Howland Son nach Glan to reach the cup Lauren Holman Earlier Hodenish and Son Counson reached agus well he's in Son of Devlin in Nero Hosta Hosha the reached the Nearton Corrastach John Vardag is on a Havalt reached bout the Vanilla get on the file Idiana Vanava a Stigenson Savada Tronhona the Cahar Chorcaí Hen the Nord Gadisa he's in Tronhona well Ma Lennon Cheshot she had Baile all the win a big Mar Champini and Breve Ryan reached him Liana a chance force again Corcaigh stop a Horleshin or her Filach Amma force he's in Sahagan a Gahar Chorcaí shot Easy Groves a Gimmert Shigalar Hurt Tronhona the Baile all the win Mary Gibson him a Howler Glihan the Gobru on the Chrois le Kelly Brady Shahun ban the body is Doha a children ding the Crohuan so the Macha Jo Easy Groves Caliana Gizi and Scooty Sheep Earacht and Sod Dient Gama a reached I guess the Costantori is Stacha Jo Laura Hurt the right of the reach a chance to get Corcaigh Godollar and Vrihun see Nish and saw Will big and Tarny Earacht and Salka Niveg Marha Olenson ha Natalie McNally he shoot it's a spontan tahi okay stop a Horlesh your Hodson agus McNally Yoshin Council Rasha Reach agus Hospos I'm shooting she's and so I get Maddie Gibson a Stacha Joe Brady Leshin Neil Hod father Gibson Stacha Spos Kelly Brady Chesh Elu Stachan son Federle Gibson and Counter Hardus of Finnerty Heastonson and Nakle her Reach Glan Tamaka and Tarny Earacht Dan to reach Fachtenson again Kelly Brennan Congrocht and Bala agus Una Foyle well vi she dul she's Hunil Hutchin a halt mar vi Dain share a buntle shin ach and Council Corra a moon son again Kelly Brennan chance das and son the Baile all the way counter Currastach John Morde so the Crohuna 5 in the Heaston so that's the Costantori so fiechan cheese at a glug big Daniel Mathiel in nach more Gadila Ham it's Cahar Chorcaí for that the 6 of Lesa can then turn the body shin a hele there's a Shachalar Wheeler I said Shin Hannah Washaha she gets son Congrocht the Lauren home and after Antigamaha Lauren Shin a halt Tarnash gets on council block out the she's and shot Dine share a bit of shot Shachun Roshi Malai Shachalar Wheeler I said Shachun Strickland Nilena Congrocht in Sakasha the Becormach Shacha Joe Brady Reishi Ach Earchtenson the Stocha Kyltenson again Baile all win you have the Costantori Titi Sheer Gadison again Cahar Chorcaí and Machtel of Vihun Sia Hashat Sus Fen Gorton Federlor Ding the Crohunish and Sa Chance Agent and Council Croc the Shacha John Maud the Sus Lesha Maud or Christina Drink a dull a Northern Son Rev Chance and Seneca on Council of Halt Kasha the piece of Bugnis Tapula Shin Eva Mangan and Council Croc the Shacha Seneca ach well Fakta Harish to get Maria Stiksahul Tronhona Council Katamach Katapigake so Stigalar Wheel Fakta Nishiga Strickland see Dulchan Keen McNamara Chill stop her lehe sure or Cahar Chorcaí Nish Chitler Hoda Hart Nashwahe ach Strickland and Delvkama Fehev Leshengower via Tacht on Daddy gets up agus Rachel Trasna on Hort the Reach and saw Gibson who reached the Sheiks of Spórt and saw last season and saw was go Tráchtaireacht to Hospos all halt to ke ach Credun Heastonson den Gul Daka Heastonson Shinzo Infinity den Havana Job Heastonson Godisa so Lesa Shacha Joe Brady Leshin Lir Hod Padishin as well Heidi Mack in the Chiltle Shin Hall Tarnash agus Kiro Driscoll Congra Homadi Howlandson Federle Cahar Chorcaí Deng the Crohunish and Sagas in the Jidima Joe Lahome chance in their hutch in the Chorcaí Keen or Rish and Sa Could go with the Ella Dulham Fiachan Cheese of Gluggetson
agus héna nád go dísa ha seans níos a cháilta sa congracht an musca hena bhaiste sa counting crochta seach an á dain séarcha ce agus scail bhí fiechan tSaoir ar an muir ar dé bheile mar raibh brat chur an ádageach ní raibh bhí seansan sanna ge Brady an counting na háilt a ché glantan sanna ge úna fáil agus duine dus na himjóí ní scorta hin sa agus sinna juidir jo le hám be se anna hásta baile á Luain an báda sinna háta stocha mín te dachar nuair a mín tú ar an móthid an báda sinna háta chu méid san dianta go dísa agus cíimiid cad a hitig amachchan leis an sadin na himjóí hálan san ní hím ce hálan san há seánna McCarthy ag gimmert hálan san nach ní dólang bé seánna há hísa le dalamh há sí siúd a gimmert hálan san ar taobh na lábh clé de Chorcaí Tráthnóna agus na himjóí a dulgaríon Dave lína chun brean isce háilte agus well an chiad le anna hefh nach go dísa ní raibh mór an stoppan a gine i cahar Chorcaí Tráthnóna baile á Luain chur brúmór ar cosantóirí cahar Chorcaíocht na cosantóirí a déanamh go mag go dísa na bádaí sin a feide agus úna fáil a sic sa bháda a nach chreidúnt dí siúd a sí déanamh bhana bhar fad i sic sa bháda de cahar Chorcaí Tráthnóna le seánna McCarthy i gimmert ar taobh na lábh clé agus istí go lár bhuiil Ciara McCarthy an rá Ciara gan dátas Ciara O'Driscoll it's in na gobrú le chéile agus anna chreidúnt caime rá le tuairt go dtí Zo Finnerty a gimmert hísan san ar taobh na lábh diisiad an éad cosanta sin do cahar Chorcaí a sí gimmert a gine Maddie Gibson countdas na himjóí is dain sé rísa srá agus a sí déanamh anna jab go fóil a fáide agus cím hísan san í dólan go léin chlár chur suas go fólín hísan san bhfuil a harú le déanamh beag seansagus na himjóí bise éigeanta níos a thugad sa cadéir gin réiteoir agus úna fáile sic sa bháda fethebh an féidirlathe an líorthósa níos a háit fiochan síos ar a glog be cúpla nómat le chur leis a chiad le gan dát agus na himjóí takeithe amach a ríist agus well hísan san a fáilt Chorcaí hísan san duine na himjóí ó cahar Chorcaí geamí inis geamí bheith besagan inis gan second bháin me sí ábalta le núnt an sagarí le hám nach cahar inis san éana sinnig cahar Chorcaí is cahar se a bheith cuaramach an isis an sa táin séar inis san Ciara O'Driscoll déanta go maithaige sói Finnerty an countan nach chláán amach agus a seachar ríist leis an éanad cosanta sin de Chorcaí Tráthnóna beag iirecht inis Strickland ar daingí dhéanamh san nach glanta ríist gas na cosantóirí seach sa Spórt a ráisiad seansá an lína leis a chláán sa an brú sin a thugant suas féin chort a ráisiad beag iirecht inis dul chun cín ha McNally congracht an Dave lína inis an sa cébh go rás McNally a déanamh bhana bhar fáil cadéir go réiteoir ní deire sé feic an éair ládrocht agus a stocha ceannareacht le a Spórt sanna get Natalie McNally ní raibh sí chun an deis na scuile an son agus Maddie Gibson inis na tíirtlir ar hóitin a chorlisteach an trasna féin chort a ráisí Jo Roisin Malloy agus congrachtaí an san hat Seánna McCarthy tíil stoppa chur lethe agus cím Ciara McNamara stígal lár bíl déanta go maithaige McCarthy an ggóla sin a thuirtithe an san agus sinna jidim Jo le hám an isis an sa agus well baile á Luain be sé sásta gohfuil an báda sin fachta go díosach be sé de lera cúpla ceanna le chun an bua sin chin tú gan dát an sífuointe a thugann leo suas féin móthir Tráthnóna agus is stochan príomhráin is stocha bhaige so de ceúra nocht má bíon an mua cá ach hísan san ar a Dave lína beag an glár ag dul suas an isise gan second bháin agus cím fós gohfuil ar thód fós aige baile á Luain an sun Roisin Malloy ceann eile crochta seacha lár bíl an sun agus in iirecht san congracht an máide ach nómat a bháin sin eile beag a gine sa chéad le sa breisin sa iirecht eile ar a máid an sun nach úna fáil i déanana go húntaach Tráthnóna de cahar Chorcaí agus gachúpla báta go bhfuil si gin san agus stoppa chuir leis ar hód san agus in countan ó bhí leithheansan san ige Christina Drain cheappas hénig go mechar ar hód a titim chuhín san nach níl agus well an na chúmpórdach Kelly Brennan in is dul nas le pasnan sa Easy Groves casa dastianta cin san nach brú a tachtide an líorthóid na chiméad a ríis cahar Chorcaí a tiltra dagan an isis a háit amachchas i líorthóidsa Christina Dring isteach sa Spás an is iirecht an sa cáir dagan a gáil rimis le hám níl mór an fácha ar a glog agin an gad a hitig amachchan sa ní dúir feic an éair hísan san ar a Dave lína ceapas hénig amach seans cún an san aige cahar Chorcaí a chu glantan sanna bí leithhean san sanna aige cahar Chorcaí Gibson inis an gara sin dianta cúpla báta Tráthnóna ce ach cic sé ar géaltan san Maddie Gibson a ríist a Chrois na feiban a hísan san ar taobh na lábh clé Tráthnóna de baile á Luain ach bhí seansan sanna ige cahar Chorcaí ar dagan de Chrothú
agus a fiochan tíos ar a glogad san í dulm go gurig réiteir mór an eile leis is agus an méid san Deireadh ráite a gumsan sa bhs go Tráchtaireacht a sé géisteach lim hísan san stocha agus bhfuil an scór an sa trán hóna ó Chathair Chorcaí siad Baile á Luain chun cín sé an báda sin a bhí fachta ge chéalaí sein. Héan an náid go dísa sa chluthas agus má leanan sé marse beag an príomhrain bute a rístim líana a ge Baile á Luain. Caitheadh Chathair Chorcaí taachtamach sa darna le is tócha bheitfá cíineh agus bhfuil dul fé agus cúpla seansa chruthú agus beidir seansa bhád a háilt ach fós be mí de fehebh lei sin sa darna le. Fanna í linn a mí de súl go mór leis an darna le hísan sa i Chathair Chorcaí Baile á Luain chun cín a héan an náid.
Baltimore her nation sa go grish an Tornóra hís ag gahar Chorcaí well an chéad le feice hen sa go dísa agus baile á Luain hen an náid chun cín an cúilsin na tacht ó céilí sein an cúna a tháinig isteach well bhí an tarna íireachta ce ar líorthóid na gáit agus an council crich na isteach sa bháide ce agus well céim a bháin tógathe go dtí an sra a bhacht an tunis tránhóna agus cúpla athrú a dhéanamh hís an san ar a daobh lína bhfuil agus well Cím mi fyd y de hís yn san dacht y stach yn so dys na cwrtóri i be agus well cúpla athrú a dhéanamh ige cahar Chorcaí chomá agus isteach le Saibh McGoldrick yn san agus a techt amach tá Ciara McNamara do cahar Chorcaí tránhóna bhí Ciara gimmert hís an san a lárbíl san éandad costanta hís an san déanta go maithe go dtí sa suchlathe ach isteach le Saibh McGoldrick inis agus seansa go siúd rudaigh a dhéanamh inis darna le agus well an tarna le it's as new an isin sa an réiteoir unlainmh hís an son sin Alan Franklin chun tús a chur leis an darna le agus an féidir le baile á Luain céim eile a thugann den isin sa darna le agus an céim sin a thugann agus beisiad a ríist imlíana mar na choírathe mar na champíní don bríomhráin SSE imlíana más féidir le an chiefhaointe a gháil an satrán hóna agus seansaige Corcaigh in isdal chun cín in isdal níor mór an líorthóidí fachtaige Christina Dring hís an son chunta sig tránhóna é dacad bhí gimmar tús an son ide éanaar agus cethir den gumas a hír an son mar éanad costanta ag baile á Luain níor mór an leis na líorthóidí feicithe go dísa cé seo Natalie McNally agus trasna ríis a ráise a ríis beise a legan déhil in na barcan is bí cinnte de sa an líorthóid trasna agus á sé sin déanta cúpla báta go dísa sa chléá can san glanta chun cín is si an son agus cíimh de Hochtío go béis sin Kate Slevin take heisteach an san Kate gan dat a bhí gimmart da an Ghaileh gan dat in pel na man im líana agus bhfuil an déhile is tháinig isteach ge le ham samúla hóint go bhfuir Saibh McGoldrick bhí sé siúd a gimmart do Chorcaigh im líana an berrta san tu heisteach an san ge le ham gin déobh lína an réiteoir dal saoil san seansan is ge cahar Chorcaí ru dagan is a chrathú an sa agus é meachta mun cainte a bhfuil agus cárta buí brunthe an san Maddie Gibson caiha sí bheith cuairmach an is an sa cárta buí aim sé an san aice agus sin díadach tosnathe an sa darna le agus be gíocht an isige cahar Chorcaí le hóite a chur isteach a John mus an sa agus well na chosantóirí imime chun cín in éilecht duine bháin fáca hir an sa an isise an féidir or dagan den isise chrathú an sa brú éigen de chur ar an máideor hail an san sin Maria Matthew tá stig sa bhád a tránhóna ge baile á Luain níl mór an brú ar a siúd go dtí sa lésa an taíocht a bháinna bhí an sa chéad le a chuid congracht an drasnáin can san glantamach an san ige cahar Chorcaí ní raibh sé asúlan líor hudsan a chur an seosan ach well an can san na Dola Jones an Daobh Lína sé sin buirte déanta go húntaach an san ige Maddie Gibson agus ceann le fachtan san a Gibson amach seach sa spás in isin sa has a dulchan cín is tígal lárbíl beag deise le ceann le chrochaisteach an sa ceann sé Spórt an san ar gachain cosantóirí íirecht go isteach John Martin tarna íirecht a ríist na cosantóirí is seaamh go láidir hir an san de cahar Chorcaí agus an cúpla báta sin inis bhí seansar na bádí an san a ríist a ché stoppathe stígan san agus na cosantóirí sa dul trasna Kate Slevin an san no broga Dessa glas a tránhóna i siúd seachal lár buil i jo Natalie McNally ag dul chun cín ceanna le seach sa spás ach an numar go chur ar líor hódsan an sanna agus beag seansa ge cahar Chorcaí socrú síos an Zoe Finnerty a háil an sanar an daobhile den chorta sa í siúd a fiechant an a bhahan san sa chéad le bhí si dul a gine Maddie Gibson an bertacha a dul a gine a chéile agus well caafar annach dúnta thuirt do Finnerty bhí si gimmart an a bhar fad agus stop a chur le Gibson is mór méid é sin se le fachta thuríist an sa ige baile á Luain has se stígal lár buil an Washington stúrthe gachéanra de hen chun cín a ríist tá spás a ríist ááilta tácha macha jo an Daobh Lína fachtan sanna get Kelly Brennan a dul chun cín jo Malai agus Brennan na gobrún lena chéile agus a ríist hí si fiochan cá raibh Malai a báta san ach déanta go maithe sanna agus well hí íirecht an sanna ceanta nach lána an san Seán McCarthy bhí mí á buint le sin a cha seansan isige baile á Luain daing de dhéanamh Kate Slevin in isin sanna fachtan sanna rís glantamach a ríist agus na cosantóirí do cahar Chorcaí hen an áid fós clár a scór a tuhagan agus tús an darna lehan sa agus baile á Luain a se a fása có go gaise an chlusa an is bhachtant agus an príomhráin a bhachtant a ríist líana más féidir le a méid sanna dhéanamh tránhóna beag deire leis can san glantamach a ríist agus líor hód dain séach le chataisteach an sanna ge Roisin Malai ha sé teachtáin ráthebh
níl hodí a tachtasteachchan san ó Roisin Malai ar tebh bháin den ghort agus an Béile ó Gibson bhín sé annachchain teirech nar hagann sé isteach le luas agus neart na cosantóirí a ríist bailthe isteachchan san congrucht an Garnóg bhí sé seo a tarlú sa chiad le i do fad bailthe isteachchan san agus na tusathe ó Baile á Luain agus na McNally ime chun cín an chomá be sí asúil an ceann na chuir leis ar hódsa níochtsan a ríist seolta isteach lá Baile cad a hiting amach bhfuil ar hóda dul Trasna ríist Joe Kate Slevin and so Kate Slevin ceann anna ascar isteach lá Baile chance go Brady spás éigen na háilta ríist an sa a macha Joe an chearnó go ráisiad Trasna a sé fachtan ige Shine a bé an ceann well lagíirecht an san a bád a bháin fachtaige céalaí Shine bhí sí asúil ceanna le háilta an san ach fós Council Corcaigh báda le úna fáil agus úna fáil bí a caintear úna fáil agus na méid sábháiltaí a bhí dianta sa chéad le haice chuir sí stop le Baile á Luain cúg na séad a bhauta í hénig is tí sa chúl tránhána ag sí gimmart an a bha ach ríist se le bhige úna is tí sa chúl an is ráis sí macha Jo an glíháin a ríist an sa Dianta go maithan sanna go McCarthy beag íochttain is seán leor hód sa háilta na himimeoirí dul isteach Cruig don leor hód agus Deireadh go réitorní deir sé feicr ríist McCarthy ag gimmar go má a tíirtí leor hóid sin na háiltar náis agus dringa há gimmar chun tusaigh tránhóna dianta go maithan sanna sinna dhéanamh gur bhí strach éign sanna ar dhéansaíoch ní dúrach feic an éair an cansan curach an cían san bhfuil in nimar go chuir sin mar an báideoir a fáil leis ar leor hódsa sin Maria Matthew san nach gan éon strain an éair ag glan a ríist agus na cosantóirí is teachtamach a háise a ríist an sa agus cíimiid ce chun tusaigh ar cála caiiltan san aige hena bháis ní mór rovinnig bhfuil sé sin ráte gin sa chlusa ach fachta ar náis rístan san anna hapaige ce macha Jo an glíháin sin Gibson a chó dain séireach nar a chaintí sellh hásaige go chéine nar a chaintí sellh go bheith íireachta dal trastan bhuscanú be líorthód éigen de tachtasteach is Kelly Brennan tóiste i Jo an Daimhlín an san i Jo Roisin Malai is a stúr an líorthód timppla sa smachtacha an lán ar a líorthód agus an cansan na seachas spás beag sean Elige Brady bhí sean sa bhain sa chiad le ce bhfuil tí chun na íireachta is a hógad sa Deireadh go réitorní deir sé feic an éair an raibh chunspód a buint le sin ní dálam go raibh hí an láimh congrucht an Daimh an sanna ce cansan crochtasteach Deireadh an báideoir le sin caiise tacht cansan nach lanamach na cosantóirí féhrún is an sa é fachtaige Kelly Brennan le íireachtach trastan bhusca cansan úna fáil bhí sí beo ábhailta cansan na dhiiscint dal thras an lína Deireadh ach na faibanna a ríist a techt an glíháin an sa do Baile á Luain agus istí go lár Baile Kelly Brady há sí sin na súil báde a gháil tránhóna cúpla báta go dtí sa go raibh sí ábhailta spás éigen na háilt ach bhfuil ní leon tara trín go fáil agus ceanna le chuirach an cín ag car Chorcaí isteach lár Baile ráise a ríist ríist fachtaige lá an hóm an bhfuil a chena bháise déanamh go húntaach a ríist na passanna gead tapig seach sa spás dianta go húntaach a taíacha a bheith áionlah Gibson ceann eile crochtasteacha leis go go seacha Jo Malai gead a sé congruachta an buscad sa cad a hiite go machchan sa sin na fiochan deireadh líorthódsa go do cosantóirí beá sásta an bróid go chur le sin agus an cansan ach lan amach bouta bhain eile agus an brúin is a teachta ríist a seo ar nós an chiad le chuig Baile á Luain siad paiste anna bhas a chéad le nar a chuir brú mílta chuir den cosantóirí agus tháinig go báda as mar sin hénig bhfuil báda le leis a teachta sa sin céalaí Shine ar líorthód an san gimmar tí go lár Baile caithh gansaí bhí tí tránhóna seach spás le McNally agus an spiocná Gibson a ríist a bhéní ha an Daimh le háil an ghort a hámíd agus bhfuil Seán a Brennan a bhí dul chun cín an san na seach sa spás í hénig agus Gibson a gobrúla le chéile hís an san ar taobh na lábh cléad an chort tránhóna agus cahar Chorcaí i tíaltanis é seo a glan amach agus a ríiste féchan dear a grotaá cut tránhóna na himimeoirí ar fad bailthe isteach le na chéile agus níl mór an seansaige Christine chun tusaigh seachún inisi an féidirthe smacht na leorthúin na smachtú agus an cansan scuilte san Deireadh go réitor seach sa spás inis an sa há seans cur daingad dhéanamh inis sa seach sa spás an féidir daingad dhéanamh seachún be Heidi Mackin a hádul chun cín Mackin a tíir daingad a chrothú agus caiisi tacht tíir an sa cáráil orgacha an féidir leorthód a chahabh isteach 5 daingad a chrothú istigad san dianta go macha na leorthúin na smachtú agus well láidir tram a tíirtí leorthóin a háiltan san agus an bhfuil níor mór an san bhín bertacha le dul isteach go láidir an san chun leorthóin a háilt Seán Brennan bhuaigh an cuimhlinn sin agus beag seans ige McNally broig go chur leis leorthódsa agus Baile á Luain a chur gimmart an seo ceart a ríist fós hen an náid ar chlár a scór agin agus má leanann sé mar seo big Baile á Luain Champini mar Champini ríist den bríomh Ryan SSC am líana má leanann sé mar seo déanta go maithaige Saibh McGoldrick in ceann a chur leis an leorthódsan
agus chéad slebin ha chéis tráchtaireacht geile ham I gimmer to sigil lár Baile son. So fiachant in ishin counter Chorcaigh sa spás a cum dain séir an isir seo trasna an busca ráis ar ríiste ún na fáil cum pórdach hí Ernson mar bhádór déanta go maithe count in na smachtú agus deireadh a chur lei sin mar iirecht count in bút machchan sanna ce so is fin a chort a ráised Seacha Jo Dringerí Christine agus well neck McNally congrach le seo an chiad bouta go raibh Ross ar siúlad ar America an féidir le Christine ar dhéangar a háta machas ní féidir na Costantóri well duna bháin sin Natalie McNally a gobrú anna an that láidir here in sun chun le hotin a hátar náis a gimmert to spont an taihí a ke a bheith gimmert to lár Baile níl mór andas níl ar hódi a tachtarsteach congrach dí ní sé féidir le cahar Chorcaí písa beag don glog a chahabh fuas sa ar dagan tí dhéanamh agus Cardérigan réitóir an son iad a lorog kick éirice an son níchad ró hásta le sin hís an son ar a Dave líne bheith sé sin ciniú nach bheith cinenne éigent le déanamh son agus well hís an son ar a Dave líne ha caint éigent tarsúil idir an Dave líne ó chahar Chorcaí agus ha ahrú eile leis le déanamh sacha isteach le Sophia Redmond ha si siúd a tachtarsteach agus amachchan son le clíana Malone agus na hare a dhéanamh an so ag an Dave líne ag a cahar Chorcaí agus Sophia Redmond a tachtarsteach beag seansa go siúd ar dagan tí dhéanamh inis sa chluithe sa a cha cúna inis an féidir le báidir hátar náisiún sa agus cloteile a chur ar gluthe sa bhí dar a lorog kick éiricin san nach ní thug go ché mar sin hénig ha seansa go scóir ag an báidir háta sa count an ísio le mun na talún cad a hitig amachchan sa bróid go chur leis le hót sa bhí dain séir a buint le sin chus sé stacha John Carnog beagad san ha Ross ar siúil na sa ha Brady amachchan cín an sa go láidir suas féin gortá céit levin lastig díd sa an féidir le pass a háit i Jo agus hálan David an gorta sa déanta go maithe Saibh McGoldrick tachtan Aaronson agus stop a chur leis le hót san Bhí seansan sa bhí leithans an socha bheith fá a caint bhí leithans an son ag cahar Chorcaí beidir rud éigen a chur leis le hót san agus beidir go greach nach sé seach sa bháide sin intlí go bhór baile áluin an bháide sa chéad leid déanta go maithe san a ríiste go finirtí agus Saibh McGoldrick condition le hót san curchan cínice agus gan éon brú an éair ha Kelly Brennan ná an céad slevin in isisiid le hót sa a stúra an count san curchan cíne seach sa spás a Jo Malai an son ach déanta go maithe ríiste McGoldrick an count san a chlána mar Harris an Dave líne agus cím well duna bháin an astamh san san darna le ó baile á Luain sin is í Groves hí si siúd an a lár nach sa chéad le go chéin le hóide chuig isteach sa lár agus go chéin le hóide churcún cín bhí an cos idir le hóide ce agus sa stúran na passanna ha si siúd imithe amach san immert agus ha céad slevin inis ar fáil chance rud ag dhéanamh sa darna le hóid dain séireach isteach a Jo na Costantóirín san Saibh McGoldrick a dul an áda hí a fiochan timppel cá raibh le hóid san titithe hí an tálathe count san curchan cín McNally a ríist an the lauded so you're fiachn chun cín seach sa spás há chance go Malainis an ggur sí contrast na bhusca an sábh chance go Brady sé fachtacha bhí Roisin Malai ábaltan countanna chur trasta an bhuscan son agus é creachtnathe agus nadathe is seach sa bhád an son ag Brady a níis is tócha go mimi sin is a caint mar céimh gáin mar champíní am léana ha sé dónáid an is chun cín it sa níl mór an chance he Chrois go dtí sa ag cahar Chorcaí mar sin big brútha a níis ar dhéigeanna cháil amachchas a gluthe sa agus baile á Luain anna hásta mar han tarna báide fachtacha iad anna hásta le sin inis ha cuma anna rifiúil níos ar fad ar clár a scór dónáid bedís písa bheag níos compórdaí inis ar léar hód mar nuair bhíonn sé hen an áid bhíon dain séar gona ann Is fe facuíineh siar bhí beidir go raibh béci géigeann te cat meall or cicéirice le brun an son ach suas na pórce chuadar baile á Luain le hód anna ascar a trasna ge Malai crunadathe seach sa bhádige Brady dó an ád há sé le fiochan an láidir inis an sa tránhóna agus níos cad a dhéanana cahar Chorcaí Cá sé tíalt rud éigeann ar gáil amachchas a gluthe sa is a dulchan cín sin céilí sein sa seach sa spás a ríiste níos an sá Gibson Howler de bheile ciún golóir an sa darna le níl mór an den le hód chur sa álan san agus iirecht déanta maihan san aige finirtí stop a chur leis le hód san agus bhfuil siad a ddíine Jo nach mór uirich le cat sa gluthe sa dó an áid ar clár a scór baile á Luain anna hásta go dtí sa
agus is stígan san há Kelly Brady inis a tata seach sa chluithe go láidir báda sin tuair sé sin misneachtaí inis cúpla ceann eile hart más féidir le casa le déanamh sa Brady ceann eile chur a trasna John Carnoig an san dain sé a ríiste inis a tartan sa costantóirí car Chorcaí faoi bhrú mór sa agus glanta machchan sanna ce na Joe an Dave Líne Kelly Brennan denta go maithe Ken Counson na Chorcaigh a se a lura ceann eile sa sin Roisin Malai inis cumgrucht an Dave Líne í siúd a chur an passtachan san chun il tarnabáide sin a gáilt agus úna fáil inis Jilton Counson na chlána Ken Rá a bheith ce níl ach duine bháin chun cín hí san sanna cá agus sin Lauren Holman ha si chun cín ina éonar níor hudsan chur chun cín an sin glantan sanna ge Seána Brennan Gibson cún sa darna le ach fós dain séireach nar hain sí sellef a sé fachtan is ce sos féin glíhána sa ar tebna lábh clé ceann eile crochta seach a lár buil ha Brady dal isteach go láidir an sahanis sa darna le a féchan de féidir le cúpla bádaáit agus bhí seansel an son ceann eile a chur tras an bhosca na cosantóirí a seasamh go láidir hir an son de cahar Chorcaí leis an íireacht son ach fós chlár a scór a féchan dan bhahan ista baile á Luain dó an ád séis uach le hísan sa a gahar Chorcaí dan na hásta le sin Brady a scríte sísan sa mar an banna fór an darna báda sin hí si siúda sí go lár buil nó a hánig le há trasna agus céilí sein a fór an chiadbáda sa chiad le teis né nómatí diaag í siúd ón gúne hí si sná ceart gan an ceart broig chur le sin agus an chiadbáda sin fachta a choríis ceann gaidir tucha in isise na cosantóirí caithe sé taachtamach a sé pí beag gróbhála taachtamach agus déanta go maithan san aige úna fáil in iirecht sin cheimad amachchas an máde baile á Luain a tíalt deire cinnte a chur leis an gluthe sa dó an áid go fóil ar chlár a scóra chu agus bh féchan síos ar cahar Chorcaí a de fad tithe seach sa bhusca rístan sanna chu ní lech duine bháin chun cín sin Amy McCarthy a féchan den féidir le spás éigen de háilt ach baile á Luain bhil chun ceann eile gaidir a thugann de satá ha Gibson a meachta John na líor hóide ach cai sé an council isteach ha McNally imi chun cín ha Céilí Shine chun cín chomá agus hena háis té fiordí in sunrise sé gaidir a ríist tá crotaigen tá chur líor hóide is sa a ríiste chu beag ceann eile le crochaisteach an sanna chu congrucht an busca hiistigin sun chun ceile crochaisteach bhfuil broig le chur le seo níl hín láimh síos an sun níor a bhéin chun tuairta bint le sin ceann eile seach sa spás cá Deireadh fear a Dave Líne líon brat chur an áda go fólaige agus bhí seansan son a cha sé chur an áda isisce fí beag roiíon agus tálam bhí seansan son i g McNally bád a háiltan son dó an ád go fóil agus be an háí hísan san ar a Dave Líne tránthóna Craig Robinson gan dáta há hísan san do cahar Chorcaí tránthóna agus ar an Dave eile ban fear a bheagsásta sin John Sullivan siúd istí mar bhain Stewart i g baile á Luain be sé siúd an na hásta leis na scórna dó an ád go dtí sa Hanna wasistí go lár builin is cad a chrothó siad sa a sí féchant a ríist agus Gibson meachta John Dave Líne mar a bhíonna gáin íbí sí féchant cá bhfuil Líne costan sa Seána Brennan sí tacht an gúil dacha an son ar sí asalta san í dúach fecin éair Brennan a dalasteach agus bhil an sin is a stocha tá sé de luúdig agus a léim típal a sa mar ha tían ád in iscur sos ar chlár a scóracha líorthód eile isteach a lár buil agus céhí ann ach an ban dain séireach sin Kelly Brady a ríist i crothúna feibanna istigin san há báda in is aimse hen sanna ce agus in éontarna ceann tían ád in is ar chlár a scór cahar Chorcaí is a drublóid mór sa mar ní dólan go meis a dábhailte tíomháil a háil chun crotaigen de chur ar a gluthe sa baile á Luain ha sé chó dain séireach nuair a héna líorthód trasna an bhusca níl arthódaí a tachtasteach os na clíháin an son ó Malai ó Gibson agus nuair hagann siad isteach céhí an ann ach Kelly Brady chun deire a chur leis agus crécha chur leis líorthód isteach sa líontánas gan éon seans féin spéir istigin son ag úna fáil a hastigh sa chuúd tránthóna ag cahar Chorcaí a déanamh anamh tránthóna istigh sa bháide ach seans eile an son ag Brady rodéingí dhéanamh ach an is á dain séar an is an sada cahar Chorcaí scíilgur cúig cín de bháidí isteach sa cléir dearnach agus céimi cad a hidig amach an leis sa tí cín scíilte seachacha ceann na bháin sa chiad le há ceann sa darna le agus há dain séar an is an sadóibh cai siad socrú síos paiste éigent imirthe a chur le chéile agus mar isteach sa lár a ríist an son síalt pí beag agus stocha den tennis den luas a thugann amachchas a líorthód más féidir le an éair úna fáile déanamh go maithan son sa seach lár buil a ráisiad seo Christina Drink agus sun cín fachtas a drám an sanna ce
agus well Lochlanta Baile Luain an a hostar fad mar hashad congrachan is den bríomhrain a bhachtan sí an ád ní dóling go méige in dul tachtaníar an sa ag ahar Chorcaí ach fós a píle chamacha a píle chamacha más féidir le ceann a hát na éis saibh McGoldrick i dul chun cín leis ir hótsan fechan féidir le rudéigent in is a háiltan sa le dul chun cín McCarthy Sean McCarthy gomar goma here in sun agus counts dianta goma and counts in the Chorcaigh cín agus tá chance to get car Chorcaí rudéigent í anamh inis se de Shachalár Bailach Kate Levin san ná Carty gan am Carton son chun lir hótin in isach lana agus Brady inis agus McGoldrick a dul an acna na chélan sa agus Malai if fechan féidir le broig chur le sin nach car Chorcaí inis the Sucru she's piece bugad sa dianta goma get Christine and son broig chur le sin ceann le glant and son Eva Mangan a Chilton passion a Chorcaigh cín a Chrois Malai inis Sucru to she's earlier hód inis sa Congrucht an Deireadh agus well han bíse kaint meller an bark san si chéadla ca for annach reúnta hortóh an park a fechan go húntaach ar fad Tránhólan sa agus can le bulta chun cíine secha jo Lár Baile sin home na bé a sí anna hapig nor hen si chun cíineach Amy McCarthy a sigil Lár Baile gam le scéal nor a chaint si chance ten si chun cín gandát so dul stachnis na passna ar siúla nisin sanna cut Saibh McGoldrick in is fechan rudéigent a chrothú in sa car Chorcaí sin Amy McCarthy a gar sheet and sa ach McNally a reached whole order here in son da Baile Luain a chaim bouta go déanana lir hód chun cín ha sí ann chun stoppa chu leis agus well bhí sa fechan síos ar na nótaí an son tamí beaga hin ní lech naomháid a scuil stach go dísa a gé Baile Luain agus well is féidir lumsa inis a dhiiscin chuna héamh mar éad cosanta has an anna láidir ar fad is the fad a gobarúna na chéile seo Malai a chilt ceann eile a chur stachan san ha sí anna bhach chun lir hódí chah stach sa bhuscach sé brennan ar boutas agus bhil bhí leaiche han sa ha sí fad ceann eile háilt sin Kelly Brady ha sí fad bád eile háilt an son ceann san chur stachan san a ríiste ge Malai hí san ar a Deireadh agus well úna fáil ar a bhéon chance an éair na bádí sin na stoppa a cúpla ceann anna bha stoppa he go dísa sa chluithe sin ach an tarna bád a fachta ag Kelly Brady and son agus tháinig an tíú ceann anna hapig an íag agus well crut de friúil ar clár a scór car Chorcaí creidúnta hortóh ha siad fós an síalt rudéigent í anamh sa Shachalár Baile hitigil réile ar hód is a dain séar níos buint le seo Chrois Malai a fechan chun cíne Shachalár Baile agus á spás á gáilte níos ige Baile Luain inis sa sin Emma Mooney a há take stachan san a cahabh gansaí a sédíag da Baile Luain agus cíimiid ha 5 inis sa a get sin Sean McCarthy agus ha sí imime síos inis sa rudéigent chur stach it sa cór leis inis a tachtá an Deireadh ach tuair sé seo seans de cosantóirí Corcaigh Sucru síos éigeanta dhéanamh agus Sucru síos agus caint éigeanta bheith coil lena chéile mar ha sé chilt stocha stoppa chur le Baile Luain inis sin an tarna báda sin agus an tíú báda takethe in achar ceirnómatí ón na chéile agus bhfuil ha brúar inis tachtaníar dhéanamh sa chluithe sa tí an ád chun deireadh can dát sa chluithe dearnach idir gimmert i gcuid na Gailí agus scuildir stach cúig báda an lásan mar sin be se a súil gan é sinna dhéanamh a rís Tránhóna ach an lir hód in isige car Chorcaí hail sa cúna hail an bark ar a Deireadh an féidir le é seo an is an chlána bertfácathe chun cíine ha mecin chun tusigad sa a cabh gansaí ifir a cúig í siúd an fechant an féidir le meachtar a bhríthún sín ó rudéigent a chrothú agus suas féin bark agus a seach sa spás a ríist a raig Brennan at sa ní léon stop an éair dul suas féin bark Kelly Brennan agus Kelly Brennan tí inis é seo a chahabh isteach agus hena bhas stigil lá a chuirta san arála an ceann san na milliú síos agus seansa chuirtómh Sucru síos éigeanta dhéanamh agus an ceann san curach an cín Nis há trid éigeanta siúla níos an sa chun lir hót a háilt McNally a dul isteach go láidir chun é sinna háilt agus bhfuil creidúnta Amy McCarthy a chun tusaigh inis ige Corcaigh go sa ha sí tíaltar éigeanta dhéanamh Shachalár Baile jo hanan sa í fechan chun cín ha cahar imime chun cín seo chun duine bháinna Kate Slevin Kate a casa ha spás inis ige Kate ceann a chur isteach sa spás ach a róhaint an nummarcha chuir sinnice na stacha jo Kelly Brady a ríist ha Kelly inis a fada an tíú bháda a háilt an sa Tránhóna agus beagúna fáil inis a siúil chun lir hót san inis a háilt agus tuair sí seansas na cosantóirí an áil éigeanta haingta sa
mar ha se brú mór mílteach take le timppel deniomatí nuas agus sinna jidim Jo nachmór an 16ú neomat caite ar a glogagin an tí nád fós an gahar Chorcaí hen an nád a bhí goinnig le ham an báda sinna tachtó céilí sein sa chéad le ón gúne ach rácheann fachta sa darna le again léachas tócha a há a chun cín sin Baile á Luain agus sin Kelly Brady i siúd annachchain séireach nuair hagan na líorthóisteachí bíonn si annachchain séireach is rábhád a fachtacha a tacht os na líorthóidí tachtasteach an glíháin agus déanta an bhacha an rábhád sin na háit McNally hir an san an na hóca heile himar Tornóra sí an na láidir bhí si san ná ceart gan ná ceart Kate Slevin in isis gan dat benna bhíonna gimmart an pell na man an san don chaileh si sa chúne Kate Slevin in isis a chur siar go Jo hena bhaise há gimmart i lára chuirt is a stúra go chéanrad sa bhí pártaí i cis a chéad le is stúra congrachtí an san Izzy Grove tugad go macha ge le ham Izzy an cansan chur a trastan Jo Malai leis an gaan na san nach chuil sin glanta níl a se le bheile fachta ge Kate Slevin atá an cansan ordathe andálah sanna ce agus is 16 an a regular hótsan achas cuma san am a fiachan tísar a Dave Lean san ha Peter Bertelle in isis a tachtasteach ísan san da Baile á Luain beag na hibrecha isis a gan second bháin again ha sé chun túr in isis a chahabhaisteach in isis sa si an náid chun cín Berta tachtasteach ar an Dave eile agus túair sé seanstas na himdóí ruhimachchan sa a háilt ísan sa i Corcaigh Tránhóna a Isabel Ryan ar tachtasteach an san Ski míid in iscad a híting amachchan sa ha deide le cluthe le Roisin Malai ha si siúd teis anna cluthe a dhimmartí san sun Tránhóna níl ar hodí dain séireach catasteachacha le Jo lár Baile agus isteach an sa le ifide fi cuaig chomá sin Sarah Rice fic seansa go Sarah rodéigen di dhéanamh Tránhóna agus amach le Seán Brennan Holland san ar taobh na lábha clé agus an count dearnach an sa aige Baile á Luain sin Aoife O'Connor i siúd a tachtasteach chomá agus well de Chorcaigh há a thrú á dhéanamh go siúd agus an captain well há an rista fachtan san aige céilí sein ach an déile den barc an sa de Chathair Corcaigh há Amy McCarthy á thug deachcha agus na Chathair á dhéanamh inis gin ráhín sin sa a fiochann féidir le fihinómatí a thuirtas na himdóí agus isteach le ifh an 9 chomá sin Ellie O'Brien be si siúd a tachtasteachta Chathair Chorcaí agus amach le Seán McCarthy a fór is tócha bhí ar déige chuir isteach ar Seán McCarthy an san tamlín beagahin ní siúd a dul amach an san agus isteach le Ellie O'Brien ach be de go siúd fihinómatí in is ráil sa chluithe sa agus ní bheithe sa got be a thrú le déanamh ige Chathair Chorcaí an sé déanta is go beidir go dúcha gro déigen as agus cíimiad hísan san chuil túúr tu isteach hísan san ige Baile á Luain agus tuil tús á chur leis an gluthe sa ú na fáil is si sa bhád an san meidir be rodéigent a chuig i seach an na súl nó rodéigent tá rodéigent a chur isteach ar an súl in is sa beidir rodéigent a chuig isteach an na húl ach beag seansing an réitóir an is tús a chur a rís leis an gluthe sa sééis cúpla nómat stop an san das na Chathair sin na dhéanamh a Jodie Griffin an tarna duine a tháinig isteach istigin san de Chathair Chorcaí agus si siúd agus an féidir le rodéigent in is a chrathúin is an sáteis na Chathair sin na dhéanamh beag ré éigen sa himdóí nó isteach a Jo Saibh McGoldrick in is an Saibh i fiochann an féidir le rodéigent dhéanamh seach sa spás a ríisteach na costantóirí ró láidir tíar an sáige Baile á Luain sin Kelly Brennan déanta go maithacha nach an is Chathair Chorcaí a trid líorthóta a gáiltarnáis sin Ellie O'Brien gaf me le scéal í siúd sé tachtasteach an san second bháin hin congrachan san da Jodie Griffin an Bertica Gobrú lena chéile ach ra fachta ar as a ríistige Baile á Luain agus isteach a Jo McNally agus in is a tíalt smacht a chur léarthóid agus an cluthe a stúra chundéig agus a fiochan tíos ar a glog faoile chama fós i ggé Chathair Chorcaí má has tíimethe tachtaníir a dhéanamh sa ach fós ní féidir léarthóid a gáiltarnáis muna hint siad chun tusaigh sa agus well Natalie McNally be siad sásta léarthóid in is a chur trastan sa an ihe ar fad a siad tí an náid chun cín ní bhí géan brúthra an léarthóid sa in is a chiméad sa Chathair Chorcaí rodéigent dhéanamh chun é seo a gáiltarnáis agus cíimiad in is na Chathair déanta ige
Baile Luain fachta ge Kate Slevin and son Trasna Joe on Glihan will hold an initial attack to Stacha Joe on Busket saw Himid Kada Hitigama agus we Canella Stacha Joe Brady Hashi Hodain Sherach Gachaim Bauta Gadin Hold Stach Ishal or the Scumma Hashi Istigans and North Cartigan Amcart Hun Rudeg in the Horleshil Hod agus Hashin Anachan Sherach her father fat Mar Tosi agus Hava the fachta geshoot. Fiechan she's in the list of him Jody Sarah Rice and ish if it fie Corcaigh has she shoot test Tráchtaireacht and son or Tevna Lava Clay and son in art Sean LeBrennan shall have forced Shachajo Lord Beale because Chorcaí Chiltler Hutsa Hot Tornóra ni fader son the yellow Shachajo Shine if you can keen Lewis saw hug to Machas and immer piece of Beochraoladh count on a yask or a shachs of Spórt and son or she fact and Ishika show Ifo Connor or hot chase Tráchtaireacht Cab Genzi but if he count Ella Croc the Shachal or Beale Glanta Machan son a reached August count Chorcaigh Machajo Unguna and son big chance again Baile Luain relating to initial halt to Machas a Glahesa agus ha fiechan tíos an son Bardor Baile Luain agus well níl strain necher Maria Matthew Tornóra hín banistóir a kaintle hen son agus rálathe bheit stúr in na himjóí timppel an hortal sa mar níl brú necher ach fós canile Tráchtaireacht son cad hitig amachchan sa hí an cos písibeg róáden son der an réitor mar sin chance get Cahar Chorcaí seochlanna agus iad fénig a chur soas féin hortal sa agus chance igen de Chrois Chris an Tornóra ha meter Tránhóna gan dat tachu bio at sa Tránhóna agus Chianod clár score ige Baile Luain bad bhád fachta ige Céilí Shine chábhád a fachta ige Céilí Brady dómh sa tarna le agus well is doch nuair a chuig an tarna bád sin isteach hí brú a tacht Cahar Chorcaí hánigan an tíúbáde Kedinómatí ina dhéag agus is finish Súlan son cheis uachleig glog ige Baile Luain i tíbáde chun cí ní dólum go méid éon tachtaníir ach fós Cami Deireadh, ha fuilach am a fósáin, ceann Cráchtaireacht Joe ún na fáil be se Shadain Sherach agus well bhí sé sin scríte maríireacht bheith fá gaoineh ach seansaile á Chrothúin san ige Baile Luain ha se annachchain Sherach nar a hinsead chun cín agus ún na fáil is sic sa bhád an son creúnta thuirt dí thug siad sa spántas anna bhas a chéad le bhí Baile Luain a techt anna láidir ar fad chun na bádí sin a háilt agus chuir ar cúpla íireacht anna Tráchtaireacht Joe an máide ach bhí ún na fáil ábhalt a stoppa chu leo ach an Beile ní a facle déanamh ige Maria Matthew go dtí Tránhóna sa chlusa cúpla lágíireacht a socha a chuig isteach na hiú ach ní a facle le déanamh go dtí be si fiáilte té se glusa má péisce le má lenan sé marse níos an ceann Chorcaigh Joe Jodie Griffin déanta go maithacha an ceann na smachtú agus well bheith fá caint meallar an drohaim se á taúna máireach agus Tránhóna dé híine ní léon smute le fiscin Tránhóna hí an saithir bar cá sé chodas a bheith féchan deach ní léon gaé ní léon báiseach níl feicin éair anna ihe chun léorthóid a chahab timppel agus na himjóí a buint anna hása bas gan dat well na himjóí Baile Luain bí cinnta de son dachar goma de himjóí Cahar Chorcaí Tránhóna go dísa agus Céilí Shine inis léorthóid trasna Joe Natalie McNally agus gan ní léon strain inis Baile Luain ní léon gádóibh a bheith dul chun cín anna hapa gur fad Sarah Rice and son a há gimmart ar Tevna Lava Clay a tháinig isteach an son cúgnómatí ó hin mas a féchan tíos ar a glog caiigh an isis is tócha Cahar Chorcaí a bheith cuiineh níos atá beidir ceanna háil Tornóra sa báda éigent agus seans éigent de Chrothú agus há bliorthóid in isis fachta ige Maria Matthew be se dearúta hiice chun is léorthóid chiáil mar níl feicin éair a dul an hiú an sa gluthe sa darna le agus McNally istí go lár bíl anna hóca heile siúd mar cosantóir ha sí gimmart an átáil ar fad an bertical le chéile an dat Céilí Shine agus McNally ha sé choláidir nar a hagan na léorthóid isteachútha ní léon strainartha an léorthóid sin na háil Tornóra agus seochún léorthóid fada chur a trastan son cad dhéananig McGoldrick sa cai sí bheith cuamach mar taobla hen son na há Céilí Brady ha sí anna bheith ar fad agus well seansa ríiste an ceansa nach lana cad éirigh an méir líne agus ha seansa is ige Cahar Chorcaí seo nach lana agus an Dave Lean and son ahrú eile le déanamh ige Cahar Chorcaí cé iad inis an ifrid dul an ardid sa agus well sé ifrid a fé ceard Eva Loftus a bhí Tráchtaireacht agus ifrid de á thugann amachcha sin Eva Mengan agus seans a háiltain is ige Eva Loftus ru dagan dhéanamh sa chluithe sa agus an réitor nach mar sástan is túsa chur leis an action a ríist agus hí ar a Dave Lean a hámid leis léorthóid
agus Kate Slevin is stigil ar Baile son an banistóir rálo dul chun cín agus brú a chur earlier hótsa agus dianta go mahan sanna sin nach lana agus sin Hiesenson Kelly Brennan a chance rístige Baile Luain sin Brady Cos céimena Chlasaíochta ce chun tusaigh gan dát seo chun Brennan ceanna le seoltaisteach cad a héite go machchan tá Slevin le iarach Slevin agus cin ceansan cura ar taobh na lábh cléan sanna ce Weil an iirecht an son bhí sé dachar smachta chur lear hódsan in si go ma an iirecht sin a churisteach ach seanta le Chrois henson an a hapigar fad onglíháin gan dátníil ar hodí tachtasteach an a hapigar fad ó Kelly Brennan agus le héadí Roisin Malaya ha imethe níis hí si siúdtóg amachas hí an obridir fad dianta go siúd agus brú á chur lear hódí níis a rístad sa a sé fachtan san aige Meccan hísan son Heidi Meccan ceansan curachan cínice agus smachta henson a rístige Eli Shachalár Baile pass an Yasser fad dentan sunnace Shachas Jo Christina Dringa hosting chun tusaigh agus bhain le honnahead a tachta seachsach le hénis de Chorcaigh písa began is sa Jodie Griffin a déanana go maithan son agus canna le cahabhaisteacha cahar Chorcaí a fiochan dear a glog fe sé asúla is stocha breis deniomatí agus péradile a churigad réiteoir leis a gluthe sa cahasiad Brúigen de chur ar báide le Baile Luain nu I gceann deniomatí agus péradile a churigan réiteoir leis be sé ráte go mbeadh champíní an bríomhrainn an SSE am líana hísan sa tránánna ag gahar Chorcaí agus siad na cuairteoirí a bheith capathe mar na champíní má leanan sé marsa a tí an áid chur sus ar chlár a scóracha agus beag na pointí á thug de bhalacha agus is stocha fe sé le rá beag an champíní agus an craobh buitaríistecha Stigil ar Baile háisiad pass an na hapig amach jo Brady and son dianta go maithan son Chathair an réiteoir agus well sé sin so bertica a dul a jo an lear hódan san níor mór an ach well bhí duine bháin níos tapúla ná duine eile agus há sean rístige Baile Luain inis an ceansa a chur le seach sa bhusca más féidir le an éair Tá Kelly Brennan last hístún na sa bhusca Tráchtaireachta is siúd a súl beidir éalú chun tusaigh agus rodéing na háilta machas agus Kate Slevin na tíad rodéing na chruthú chomá Tá seans ige Baile Luain rodéing na dhéanamh is tucha siad cinenne éigeanta dhéanamh agus well siad a spéchan rodéing le dhéanamh cá agus sin Natalie McNally trasna i lár Baile jo Céilí Shine fu si bád a deas a chéad le Council Creachna his seach sa bháda ce hitil ar hód os a chór si cos céim a bháin is si sa bhusca gus Council nada his seach sa bháda ce Council isteach a lár Baile rístan is an a boga timppel an chorta sa dianta go maithe hena wasad sa na hiireachtaí títil ar hóid na cháiltar neis a tachtasteach go láidir it sa Council a ríst géisteach leis an banistóir hísan san na caintleo Tá sé rálo go gahaisiad an tríontáin sin a chruthú idir lear hód agus iad hénig chun na passanna a dhéanamh an a Chlasaíocht an sunnaige hena bháis a háistigh lár Baile an sunna Chlasaíocht sin a dhéanamh an spáis sin a háilt agus Natalie McNally trasna ráisiad ceann eile chur chun cín i jo an clíhána sa be sé a déanamh go maithe lear hóid sin na smachtú agus an ceansan cura amach jo an Dave lína an sa An Council le cahabhaisteach a rístan sa Baile Luain ní fadóthain is timppel deniomatí a bheith fá cuioineh churigad réiteoir tíú cid deniomatí leis a gluthe sa an Council le cahabhaisteach a cahar Chorcaí ní sé tá beidir ceann na háiltar neis an Council scaoilte sannacha ní bhfuil aftas a tíal smachta chur lear hód san nach ché fachta rístige Baile Luain agus Kate Slevin inis casa sí ar lear hód san ní dhéanamh siar a ráisiad a sé fachtaige Brennan isteach i jo lár Baile reigeal ar hód inis i jo McNally sa so spen Barker ráisi agus an féidir le ar daing í níos a háilta machchas lear hód sa ceann scaoilte san sin an pass an chiad pass tránthóna cura múacha agus Baile Luain comdrocht an Dave lína agus ceas sé le fiscin stocha ó chuig an tíú bháda sin isteach níl Baile Luain a dul na stocha ciad fáin géad a stocha an ciad ceann eile háilt ní mór an brúra an ciad bád eile a háilt an bheart nach mór déantan sacha ní léana chun tusaigh inisige cahar Chorcaí inis caiisiad crotaigeanta chur ar a hénig má hastíma thur dagan na dhéanamh agus beicúna inisige Baile Luain an agus an táimid isteach go chéim báta go déanana líor hódamach an tám a tiitiime sa ar cahar Chorcaí an tachtaí ar beag sin na dhéanamh mar leanan sé mar seo beag champíní an bríomhrainn le fiscin de tránthóna i Corcaigh again
Tá sé nach mór butin is go baile á Luain atá. Agus sé a fiechant tá sé nach mór ann. Sa fiechant síos ar a glog atá. Aha, hísan san sa chúne. Sé nómatí agus péad eile a chorigad réiteoir leis. Tá sé nach mór ann baile á Luain, tá tSaoir an bhach chur le chéile chu ceann chur scuilte seachan san a ríist ach mai deise chunis é seo chlána. Bhfuil éon duine chun tusaigh ige Chathair Chorcaí, duine a bháin fáca chun cín an sanna sin Sophia Redmond ach hir an san agus an taithíle tá Spórt an san ige Kelly Brennan an na chluthe immerthe siúd chomá agus iad thó cumpórdach hir an san mar éanad cosanta agus an máideoir gan dát hir an san chomá níl mór an brú an éair ar a Tránhóna agus an tám tiite meisteach an sa ed Chathair Chorcaí tí an ád go fóil ar clár a scór sin a jidirmid jo nach mór cúig neomatí agus westócha písa beag le chur leis an count an sé amachchan san agus bhfuil Harris an seastáin be líor hód éigen tige den éigen máireach le sí sa chádaín an san máireach ach fós an fiechan síos ar a réiteoir an san a se bheith sé fadin is ar a Deireadh ag an cúpla neomad a stocha agus be sé rá pe le immert sa gluthe sa Chathair Chorcaí is tíalta council gan amach brú á chorthóra congrach den líne sin is congrach an musca council mé chun cín a ríist ach fós gan éon strain an éair Natalie McNally council le glan an sunnace sa stacha lár bíle ríist jo Céilí Shine Bertnú Tíor inis a lorgna le hódad so bheit mar spás á háte chun tusigh be líor hód le chur stachan is hena watch hena a há stúr go chéanú le stígal lár bíl Tránhóna an féidir le siúdar dagan í dhéanamh ceann le crochta stachan san dianta go má stop a chur leis an líor hódsan Emma Mooney dianta go maithace sin a chlána ríis cín sivan san an crota háir a gluthesa sin Céilí Shine trasna an chortatá an Federation is smachtú a nimmer go chur ar sin nach Tráchtaireacht stocha ní bheisi róbhúra le sin mar an líor hód chur a trasna go dtí an Daibheile agus an tám fósa tiite meisteachan sa thurin ceir nómatí go ledáil agus péad a churig an réiteoir leis in na chos agus bhfuil beag seansaige Chathair Chorcaí dulchan cíine sa agus bhfuil tí an ád tSaoir dachar go maith chur a síosacha sa príomhrainn im léana nach bhfuil beag seansacha stochan taihí sin a chur isteach a ríist an blianta chuún agus tógann téigean de chur leis mar má leanann sé marse be sé le rá an hísan sa i grisan Tornóra Tránhóna beag an príomhrainn buirte ag baile á Luain más féidir le an tíofaointe is a háiltead sa Tránhóna há sé nach mór ann cím hísan san loch lenta baile á Luain ha Bertnú Tíoracha las tíúmat agus a nach mór olah chun léantaisteachchan sa a féchan tún féidir le ceúra éigentí anmh Tránhóna hísan sa ach fós há jab le déanamh ag na himleodí i mthaide bort mar líon fadóg dar nach séting an réiteoir go fóil. Mar sin há Kelly Brennan inis a dul chun cín céad sleibh na stígal lár bíle lorgna le hóda déanta go maithace broig go chur le sin. Hanna watch inis Hanna a John Dave líne Kelly Brennan an nach chain séireach a crocha cúpla le hóda steach san na spotíí dain séireach céad sleibh na déanamh go maith ach an count an glantamach an sunnacha agus níl mór an le immert inis sa chluthesa na cosantóirí tithe siar hir an sanna ríistige Chathair Chorcaí agus suas féin barca raig Natalie McNally há sé tí an áid chun cín ach fós há sí lorg báde há sí imithe chun cín inis sa hena seasta ed an spotta agus céad slibhan lasma be sí siúd a bea ábalta iirecht a scíle seach an átan ach fós cúna le lis le tógan sa ceannaí seo go maith an féidir le é seo a chlanna na cosantóirí níl mór an cabhar a tiis a tachtan san I get Chathair Chorcaí ha me fiechan síos le glog tíno matí le dal i gná ama an sa agus cadéir an réiteoir leis me cin be míidir faide cadéir se agus Natalie McNally hall an sin ar a Dave lína agus ní rá hásta háí leis an cinine sin et golóir nuair a bhíonn tú a bochtain tí an ád ní heh has bheith piúcha suas carta buí et mar sin Seansa ge Chathair Chorcaí inis na línta a chlána sa á tarna le chuoiseach Chrois chur isteachacha annach den immert a bheith hís ar an sunnar taobh na láb disise á ná a haíad sa a bhosca Tráchtaireachta céad sleibhan tíalta le hóitina smachtú mach féin glíán a ráise a ríise se Brennan an féin útí chun ceanna le a thuirt de Kelly Brady há hábhar de fachtaige Brady be sí a lorug an tíú ceann Tránhóna Hanna was inis Hanna an sa congracht an glíán ceanna le stacha Joe Brady an féidir le casa ag an díanamh sa agus a méid kick Éirica brunta an sa beg hí písa beag de míá buint le sin don gas an tóir ach cécho dain séireachas a há Kelly Brady go chuim bouta go déana líor hód isteach hí
Bíonn si ann chun smachta chur lear hód, rud éigean a chorthú agus fiochan isis. Tá seansa béidir an gceoisí lear hód inis an sa chun an tíú bhád a gáil. Cíimiid cé hócaigh an lear hódsa á céad slibin a dul isteach an son. Be Kate a bhíh á hógan de stolum go bé ní ha. Big chance ige Kelly Brady inis is tócha sé sin blian úntacha há chur isteachacha is tócha go meise le fiscin tránhóna an tíú bhád inis a háilta sa há úna fáil séis anna chluthe a dhimarta sig sa bháda tránhóna de Chathair Chorcaí fiochan sí ar a glog nómat le dul an méid báda eile le fiscin inis a hagan an tíú count le tacht óbhróig Kelly Brady for sí count bháil leis gaan gan dát ach fós a chance go Brady inis scór a háilta sa an báda sin a háilt an tíú count a háilt tránhóna hísan sa I Chathair Chorcaí cad hála déanamh ce agus é creachtathe seach sa bháda ce agus mí á a buinte san le úna fáil an ceathrú báda fachta an satránhóna ag Baile á Luain an bua cintethe is tócha le lethúir a chligan isicha an hánámat a seaca ó bhórdar an tíú báda an tíú báda inis í hénig fachta ag Kelly Brady cead an ád ar clár a scór again líon mór an inis fácas a chluthesa ha míad fós I fiochan tálar an déhlína an clogamach an ád inis behesagan inis I gan second of bháin catá fácas a chluthesa agus péradí chorigad réiteir leis ha míad builte inis cúpla second eile beg necha nómatí catas a chun gá nómat le dul sa chluthesa beise le rá go big an príomhráin buite ag Baile á Luain hísan sa I Chathair Chorcaí tránhóna han na printí fachtacha ha sé cead an áid chun cín an tí bháda sin fachta ag Kelly Brady ceann bháin fachta ag Kelly Shine Tá sé nachmór an, be ceiliúra mór gríon nachta cadul suas an móthir bí cinnte de san, be sé díanach a fágant Chathair Chorcaí ach ní dólan go gura sé sin na stachara, mar be sé de ceiliúra a dul suas an móthir tránhóna, mar ha tSaoir úntach ar fad chur isteachacha, as a fiochan de glog, ní lech tínómatí go le inis le cahabhat sahagan, a fiochan síos na nóta í bhí scíte síos, sa tránhóna gumsa, ha cúig cluthe díag, Buirte atá sa craibh agus sa Sraith an mbliana ag Baile á Luain is féidir sé cín díag a scríobh síos inis céad cín a há creachtathe ar có scór gan éon ceann caiilte có imlíana I bríomhráin an SSE agus bhfuil I fiochan síos ar Chathair Chorcaí caiise san na stocha na ceachtainna agus go chuinear de le ógan tamachchas an mblian agus dul chun cíine dhéanamh don bblion se chuin bíonn sé dachar ag an levéalsa ach be sé sú a fáide túsma a chur leis an bblion a ríist an bblion se chuin ach hísan sa Chathair Chorcaí siad na champínithe os ar góir tránhóna agus siad fós a gobrú annach roiig an leor hódsa a gáiltar neisiidsa agus is tócha sin éon bunclocha hátócha imlíanacha há siad a gobrú annach roiig de leor hódaí a gáilt go chainbáta go dagan sé stachuha agus bhfuil sí nómatí go le nach mór gá nómatí go le stocha bheith me fiochan síos ar a réiteir cadíar sé linn seocha second eile hí sa fiochan síos ar a glog mí cheartta hí sa gún in sannagan hí sa I Chathair Chorcaí ní fada bhain inis hí sa agus be ceiliúra agus liúdaí agus stocha le cloisint ó Baile á Luain téisisin go hisa há sé as Baile ach ní bheith séad rómhór am ealar sin mar han bheachtaíontacha há cúig secondí díag nach mór 10 second inis a sé catanis an réiteúr agus a chur sé leis an gluthesa há sé an cluthesa buirte ag Baile á Luain cead an áid hísan sa I Chathair Chorcaí an tíomháide aimsethe ag Kelly Brady agus in fadóg dearnach séta hísan sa tránhóna I Chathair Chorcaí agus bhfuil há ceiliúra tasnathe hísan san féidir a bhlíine ag Baile á Luain há sé diantacha há an bheart diantacha agus an cluthe buirte mar sin há sé le rá go bhfuil an Sraith buirte a ríist imlíana an príomhráin SSE Airtricity buirte a ríist imlíana ag Baile á Luain be ceiliúra móracha a dul suas an móthir tránhóna cín brat das fachta hísan san ag Kelly Brady be si siúd amachta bhaile le leor hód nócha mat tránhóna agus lochlanta Baile á Luain a dul isteachan sa hís ar a déhlín agus bhfuil so the ceiliúra agus a canna agus be íhama a chur le seachan leis ag Baile á Luain bí cinnte de san agus hís ar a déhlín an san hís Groves well badéal isce fachta ó sa cheann na sanna ce agus well Baile á Luain a dul suas an móthir tránhóna an bua cintethe Kelly Brady an léach gá nómatí chur leis an réiteóid agus sin ó hísan sa
Edinburgh agus in Council Bute ige Baile Luain hon Craibh agus in Príomh Ryan SSC Bute ka Champini a ríist im liana agus annach reidúntóibh das na himdóirí ar fad agus in Loch Banisteachta hon Bertianta ka agus gur míle maithagah ar fad a bhílinn den gluthesa be ceiliúr mór grí adult sosa móthir trán hóna go Baile Luain.